O folofa ma faatalo fantu i le mai moanga Samoa le fo ia fiafi o le aso dofi aso se fulu ma le iva o le masina fai o le deitu sanga lua felua se fulu ma le fa malo a fua ai la ua maua malo le faatoatoa malo le bale vaatalo fatu le paia o Samoa malo le folau ia mai se foi o le fita i tunga tiu te mawhaiva o ngā luenga ia o lo pale fianga ai lo tatou watu no le nei vaenga foi o le aso ina o tatou ai le faasi fonga foi o le nei vai aso le faata fiti o ngā luenga sa puno wa ai lo tatou watu no faatuna paulia ia pe uru fa o foi lo tatou watu no ia mai le mata fanua ile mata fanua si u fanua ia mata matangi si u matangi ia o le foi atu no ile atu vasa o le atu lau ke lope tuli manu e fa. Ia a faita tau te tala noa e fa tuli manu ia lono winga matu saute sifo sai. A faita te tala noa i le fata amiru sanga le lalo langi pe e fa la poto lono winga ele ini ona patua oi. O folo fatu to o na siata fa le malu i le dei vanga o le afiafi ia i le fa saunga wao ma le atu folasa. Pa io Samoa o le pae le solo o le ai au ngata. Ya o pa ia mai le matasaua se ia ba ia fili ma politu una to wilo ai manu o malo ya tama mo lanto ainga fo i malanto tama ainga tupu ainga papa ainga nau to fa tau fatu o wa le fatu ainga tau silea atu mo mapule i tu au malanto wa ainga le tai ma le va au fonoti ata lofa mo folo fantu e le tato motu uso fa pele o tu ila mamanua tu lona o sua me vai fanua o fo mai tulangi sa o le masale o mua ia ma le loniu me salua tabar badu tele fatu i motu ia e me se fo i o va to po to o le freula ia o le freula tau waitu ma le freula tau tangata ma malu na mai le motu sa se ia ba ia le motu tele i sala fai mai fitiuta se ia pa ia fale a lupo ia mai fo i le matasaua po le taisa masama ia se ia pa ia na lenga i tula lata i fale moa na tau hilo ai manu o malo ai tu mantila i lava pa ia o le langi a wā fioi o le tala le lei o le fatu a inga tau silea a Samoa i o nawa o te tele la tau te puia ma sapa sapaia wha pepe le fe au ma le ato la au o ngā rue ngā le tua e ala lei fata fai taulanga e fia o lo tātou watunu e le tau tō lauina suafa e kalesia a Samoa ia o le ainga tu langa o le whakerisiano ia whaatalo fatu feoi o le tala le lei ma lau tau fatu ainga tausi e le fai ngofia ina ia so ua sawa le mala malama ma le poto wa tupu tele le ata mai ma le mala malama ia ua whainga tā i fo i le ngā luenga feoi o le tala le lei o nisi e lau ngantu le upu ai ua pāwhiti. E le suafa i le fio anga o lauli e ta ua pāwhiti mai. Ioi. Ioi. E bea alua duto e pāto e fiti. Ea e le whai ngofie la le upu fola fio i o le tala le lei. Ai maise o la tau fatu ai ngā tausi e wha malo le toa. E upu ia o tou. E wha masino ina o tou. E tuua ina fo i o tou. Ona o loto tau mawhai e tau tatala. E launga ia fola le upu moni le atua. Io e au o iai le vaenga lea. Le ngai whapena le soifuanga le nei. E iei le taimi ua avea le mea le lei ma mea le lei. A e iei le taimi ua le lei iei le mea le lei. E ifo ile taimi o le soifuanga a e vai atu e le fitau i malo o langa le mea ua sau. Ona e nofo la ia e mimilo ina ia lo mai le upu le tua. E tala fea aunga mau manatu. E ifo ile taimi e te vai atu o wasau o le pelu e whaatau maai a tu ia oe ai e ke mosu e ke la vea. O le whainga tālena, o le ngā luenga o whea ngai mawhioi o le tala le lei, au na te tofia le atua, au na whaauina, e se mai ai la kama fo i e le. Fai va, maronga ko alua wa manga yanga me fai mai runga le social media, ai le o kausiangi e ka le si au tero tera noa tula, le anga o te le ta ua tangata nao ni wha whea ngainga.
ele i o sia ni latou feagaiga ma ni ekalesia, ele i o sia ngia lako feagaiga ma giguu, ele i o sia ngia lako feagaiga ma gikagaka. O mea nai ta'u o whaafeangaiga na leo mai e whaaleanga mea solo. E rengi whaafeangaiga la tamana. Peni ave fe au. A leo te tala no atu. E whaiva o nai whaafeangaiga o loo tausi a latou e kalesia. E malama lama i le mo o mianga o le kalesia. E malama lama i le mo o mianga e manuia ai tangata. A taro whatua ila ia lea. I le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia te outou malava feoio le tala le lei ma la tau foi fatu ai nga tausi e le faingofie le anga ele mana tuau ke pisa so o kua i le mele o le porkalame le nei a siata ma le tau tai ai o se tasi o porkalame e matua i o usama la inga le mele pe o fakalofa ngi au nga le tua le ana o te mala mai wa o kami mai o ka milo mai ma o observe mai le tele e kalesia tau te sila fia o le mea kongu alea le mafuai kausanga sui le loku, kausanga sui le loku, kausanga sui le loku. E uma enga ua fase fulu au e kalesia ese tausanga i tasi mafua isea. A e aluaku ilea mea maua mai ai oe e mei. E alu pingi mai au posti lunga fai mai le fai au. A e aluatu e launga mai ua mauaile mai leke mai kongoi. E ke le fia ngofo e kausi oe ia malolo. Ia manuia lo ngase. Ai nga onga pa e fiki ke le fia ingo. Pe ia roka mai kiki fo ile. E mama aku ele ro makua kaula se erfu fusinga. Ai va ile ka fiki solo ro fia punga. Wa fo ilo o nga. E ilo le le o ona le mele la vatu. A o tuatu o le na o ona. A o tuatu o le na tinga. Oka so ka fiki malo malosi le la toi mawai. E pauare tangata e fia vai ia ileli. Na o le sala mo ma le loto ua tinga. O upungar kusi pa ia elengi upu asiata elengi upu o se mekasingi, elengi upu o se kusikomi, o afionga le tua. Na o le faa maua lalo ma le loto ua tinga, o le uangatete ila upu. Ele o se upu a, ele o se upu a oe. A o le upu a le tua. Ala e sau ia ngā fionga. Au tātou le nei vai tau. E feo lolo la. O whātua le amatanga ne mara whaatalo wha. Nanga leno whātua la utala. Ista mai isu ore kelo le isu le u rise mali taimile nei. Au tātou ili whaatalo wha. Tia mna kera out of the way. Ama tailo le tātou prokalami o le tau te iai. Le anga i tātou whaatala noanga kuku a. E i tātou whaatala noanga. Au lea maua i lea fiafile nei. Ia, mali tātou prokalami masani. Ma godfather. Ia maise. O le sunga le loia. A o yai la tātou le whaatalofa a o mai fo i whaafeiloa i ma whaatalofa i au na le tua. E peia o prokalame yaso faiso. E le misi, e le mawhaino ula aloa. Au ke le i whaakalofa i whioio le tala le. Au ke le whailonga whaife au fo. Le ala fo le na a umalanga po whio te whialua iai. O le alo lofa i o whaafea ngai ngai te au le sila mai. Whether they like the program, pe la tau te le fia fo i le prokalame. Ele o tangata umai fia i mea kake whaia. And don't expect people to like you all over the moon and return. Sa ngangor ka mix vai. All over the moon and return by the train. Au ke expecting ka ngaka fia umai au me fai. Au fo i te se tia. Ona o se mau walunga o se mea ua o iai sau tau mawhai. Ona e so na tafili sau noa la ia. O wawai atu nei, na mana ia ale nei aso. Ai o wai atu nei. Ua au mai lunga se tasi o tamai tai pese. Lona whaangau le malie. Ile sau noanga ale sunga ili whawhia ngainga. Ai o le whawhia ngainga o se au whaiwhia. Ioi. Te le alo le antole la. E mafua la o na afe ia ila o fasoa ila fiafire nei. Leanga e ia ila o pito la au whaare tangata lotu. E peifo i o oior kangaka loku o oior makai o le ekalesia le ke whaafonga mai manisi o ekalesia. E iai la tau tiu te matafa i oi tau ave o le pola pui o ngā luenga le tua. Ioi.
E ke le alu ke o eva fa sama sama ngoa. Ma e halu te lotu se ekalesia. E te fa sama sama noa e te le popole pe te le iso e ke kango i pui pui ma fa isau i tulanga o tangata o le tua. Le anga nga o e ke mala malama ma fu anga fu inga. A fai o ngai ke manguia i malu a inga sui ai lo wolanga. Kaulanga e kango e pui pui ma pole pui pui nga le tua langa le ke i o inga. Aua fo ila ke fa sa o inga se kangaka. E so nga ku fauangi nga fa makalanga le ma fau. Ma so na lua tu so na tu tala noa manga ngaui makalafo. Aya eva aya ku leo langa. Se ka ko what you see is what you get. Oi. La na. O manantu ai. Se fa vanga singa kai me se o wa ku ai kama issue le. Ai fai mai el tamai tai le o malanga ku Samoa o fo inga Samoa. Nga ko se fia uma. Kenge peselia. Kaluanga sau i ngengi usila. O kala o alo kala o kenge leang fai ngi. Mana tua la na fai atu ai la o post momoa. Ma o fai atu la hau e pele e te au uta mafa leanganga. E peia fo inga pele ia kia ungisi o ngā le kua. Au vai atu fo ilanga o te io ina tele au ngā le tu o te wha uo o te wha ta mafa leanganga iai. A fai fo ila lau ke io inga ma ukaria inga la lanto launga sa o le isi launga le se o le mai o le fo mai mo le mai. O sa wanga ia Yesu ke riso. O le fo mai mo le mai. A o le mele ua kupu e kau fofo aku le mai ai fipunga mai male au kausi mai e lei au kafa. Wa kele ai la mana ngasu kele ai male. Te foi mai le la utala ya le na fa te ofisi me pese au fa. La ngola fa ola fa fa le. Auto o ma se uma ko foi mai ya ir ko fingere wala ku Samoa. A auto uma ia pe le to te fia le tato pokala me to te ia. A le nga faia ko mengi le ma le manguia i lunga kuloa. Isi au fai fea. Tango to fa fo ia kulo ko mengi. Please. Tango ko fa fo ia ku e te le malama i le tangata leo le tua o ke malama ia au leo te tala no atu. A fai ngā fio mai leo mamalu o le malo Samoa. Ma filia le kalesia le ai fai saungi ngā i se kasi o anga fai ngā malanga mai. Ma lotu ai i leo mamalu o le malo Samoa. Ma sao fai lalo malana masiofo. Ma faa longo mai e talia ina le upu o le tua na wai mai fofonga o le au ngā le tua. Who are you e ke kusi ai lo lima? Who are you e ke oso ai ngā kala e ke le malama? Oi o e te whai ai nā tala, te fua le ulu le lau ao le whaife au. Whai fua au kala i leo langa o le whaife au. Ai alo lo wolanga, tulo. A whenga whai lo wolanga. I oi i lau lotu, o whai ngi au ko finga i lau e kalesia, o whai oe ma whaamangu yanga i lau roku. Penga pawale o le mele ke whaia, nga o lo folo i ka inga, e punga i le mele ka kaunga e punga ai whai oe masasa i kongo lau e kalesia. Ka alo sia, a o whao ngā o i tutono lau i kalesia. Tulo. Langa ua maku ia ke lea kou kala. Ioi. Mātu ia te lea tautala. Au sia mātu e kalesia. O le ola. Lau wā. Fato a 5 tausanga o le kalesia. Talu ona fatu lai ele tuala na au ona. Ai lua e kalesia o lo i tutono le e kalesia Samoa ma le kalesia Palani. Silia i le ono se lau members o le kalesia o lo iai. Locally and worldwide. Ai whako a 5 kausanga. Ai kasia le loko e lo ingi la. Le ingi la. Ai worldwide leanga ia matou members lei Australia lei America lo lotu mai lama. Ma foi se ana fia utu vai mai nei tangata. E iai le manuia e iai le upu o le ola la iai. A avaku la ku ai ngā whaukuanga. A avatu whautuanga whaafenga inga. Pe o sau whaife au pe le o sau whaife au. Wha maua lalo lo loto. Ai aua e ke haru kau a mai i runga e whaakau makakau au ngā le tua. O le ale mea ngā kupu ia kuila e pai ngā uaru le lau toi whaiatu. Walanga maa lie ia wo mapa anga prokalame.
malia ia lela ko o le kele o le si au pepese le o le wa langa mai la ko mga ku i au e HRPP uma aua ke la fi umi le ngai le umi la fi le ke la fi o le ke HRPP le o le nga e fai post mai foi lunga ko ke kia o fa ku lo ngo wa leva no to la fi solo to para a ai solo ma fa fodinga a le te fai atu o kanga ka uma o supporters ale fasting ei au kilangi le ke le ku pele alu ya o ko ma ko musika ma ko subscribers ma me uma ma voice la nga le to te la lafi tu o le to la ela o karanga fa penga le vo va ku le se di pese le ma ko ngei e vo fai mai fo ilunga nga ye post manga me o ainga ku sia le pese who cares bo ainga ku sia nga pese le vo fa tu la tala uso se wa se sila oye po pole po inga kusia ele ole point le nga la unga le fai fe au le pese le that's not the point la nga le wo ko ka ngo fifu ko so le mea ia ma mi milo upo le la unga a ole fai ngo fi simple se ole fa longo le poko ele ka fa longo ai ka nga poko ele ka fa fua ele papango ele losi vale ele a fa longo le kanga ka poko le upo le launga wera po sa fai fe au tu low pasta waiter pe o se fai fe au a se singo fa longo yai ai kala ngoa mai le mele la sao ele ka kaunga fai fa evangelia i pese fa pe kongo manu le tu that's how I respect fale fa ka fa yo le kua ele ka kaunga fa kua hingi me fa sare mausau me le nga ingo a Yesu ka fue kanga fa kau o loa ko kongo le manu long kama le anga a faingi fa ka unga o loa ale ko ke rope ako wor free market ako wa ku free market la fa ka o loa ako wa ku fale la fa ka wai o a musika e o fa kasim fa ka unga o loa nga tum tum pst tum tum pst pst tum tum pst tum tum sa wai ma palau vale fa palangi ala ke fero wa isoro ma avela ko inga maro mana yo ma tu ele mala malama ngana ala par palau vale soro ai pese kongo shopping center mafua anganga na inosia yele kuanga mea fue ilo Yesu ma ku kuli fa foka nga kaya pawanga ole issue pawanga ole mea langa teko langa ole la unga langa sa unga isi man to fai fe au fa ko afo i mai Samoa langa la unga i Samoa ioi ai fa longo ku ngai le pese le o so mai ai me ku ngol fresa por fa evangelia por le pese ai te mala ai o so mai ai aleli e ala sibea aleli ni pese ngai fa ku ngol man le tua symbols de ele ai la se me ala o ngai fua ya o ku si pese ele se me ala o ngai fua ya o ele usu pese ele o lo ke fua o ele ngamea o le pese male ngofo ngai fa nga ai ese that's it e vai ka ku ye mele le ala ingo ko fa ya ku fo ila utala a o utala no a tu ile issue e fa sanga ku kuloa ile fionga ka mai ka planga fa pe umar mele le ala nga ya lenga ese ya la o fai por kalame mai isi kuloa nga yo uso that's why ese ya la o fai por kalame nga o fai por kalame o ke kakalu e a mai ele akua le ma fau e kala ngoa ku ai ma mai musumsunga a o fa sanga la o ke fa ya ku kuloa ile fionga ka mai ka pale mia ile mele o kupu o le se ia male a ai fasanga mai loa male au yanga fasanga mai loa male au fast ele o le me kongu male me mongi ai o la ko ainga me fa pe umar melea e ai kau ke ainga uma tu loa kau ke ainga uma it's about time me ka kaunga sa o le fa longo lenga o mafu anga le lenga se male anga mea e ko uma ai ma ya au ale o makuaku wale la unga manga ya au ale ka au a fa yo fa fonga mai ngi team tu low le ke kala ngoi loku fa ola inga ka ki ye se ka le sia tu low e se foi ele fa ya vi inga me fa penga a fa yo fa fonga mai nga kulo ole upu mongi mare upu kingo a o ka kofu ko kongo se farisa ai fai mai fa evangelia ai o so mai pese ya ko se vali ma ufafu ala ya maoka maloko a mahol e ave i le li e kau ke feli umai
La iai. Ala e ka solo e break lo ka alonga ke kele ngai au kilangi ka fa longo ku ngai ai. Aleli e ala se me aleli e va ai la ngo fuanga sa o ngai ave iai. So fa amali aku ia ki oi ko fanga meki. Fa fikai wo va ia ku ngai. Afkai kele ai se me wo ko fia fia. Fa fikai ia wo ko fa mawala. Le fodinga me fa se ru kala male au nga le tu. Fa fikai ia oi ko fingi. Se ore kanga ka pese ka uka ua. Se sila oe se whakula o whaasoa langa le whako a maua le se kaimi o ke whaasoa koe. Wa le whanga au mai e ka ngaka ianga o vai ako ko mengia e lau pulau post o whanga. Ka ngaka fo ia ngala ko private message mai ma moli o mai oe ia ke au. A ia rako. Kaimi le whako e malanga ese mai Samoa. Whai mai le ngei mana ngā. La lau mai oe i lea ma lea. Ai leai ma se mea ngā ke sira fia. Ako ngolo ke aku e ngisi whaasara lau. Ei ma so wafe ke le langa. E iai lo ukari kongunga. Se e le o ngi fale whaikala mea ia ka kou ke whai. Ave pea i le au whaikakala. E iai ngai kama fo ngai au vaenga ngai fia ngā mea o whaikala break mai ala kou. Leai. Le ala ngā ngo ule ango ke le iai ngā mea. Ke le iango ke le iai ngo koe meli ngai ka ngaka ngei. Mo whai aku malia ia. E se ka kia ia ele ia se ako i lalo fonga ele ngi a faifu o fa io ka kia ia la ko o a ui o la utaken I know my calling o lo wa ku langa fa sala lau o le fiso soangi se ka utaken le me fa le a me ko man me pio like pingi mai Samoa fai nga malo au ke le fia fe ke le ia me o fa urunga ri ma fa po riuli manga mea ka dia ka ka mar fai ngolonga o langa ai wo vai aku ngar kelele au ko mengi a mese si awari pepese ia le aku loa le fa foringa ku ya ki o ko fanga o le awali fo ia ka sendinga menga wo vai kele a ia o ko vai nga ia wo family king o ku au a fo ia ku sa mo wa la ku mau kupi le wo ku maku ko sangi aku ya o kama fo ia nga kau elia mai ro ku nga ma ko mo ai wo ma fu ngo ko ya fe aku la di kai mingi se langa o se kelele le ai o kele o le nga o le o ke mala mai la u fai fe le o ke mala mai I talk issue o kele o kalango aku o ngi mau wai mo so kele popole o le tangata fo ile le nga ngi ngai lo suafa ko lo lava mala le uso le ya kia mala DJ Dave ia te mala i timing ma nga lo lue fa kasi ai kulanga fa penga ya ai fa kai ya Afrikai kele a le wo vai ku le post le wa mai lunga ya ia mau file mu o lo loko ai se o ke vakua ya o eto fanga meke male au pepese uma ai se o ke vakua ya o ko le fiafiringi e fai ma fa kai ka inga vai le o langor kampese nga le kanga kanga le Justin Bieber or kamanga or kanga ka Canadian le se America ai wa famous vai le o langor kamanga kwa enga mai nga manga ia le amakanga o la ikiki so ha elonga o langa wa tele le tupe wa tele le fame wa kele le followers le ai se ka mai ke piko I ingo sia au le anga le attitude fa sa mai australian ko ro ko fese konseki yes wa tu itele tangata le ingo sia yanga fans o le ale mena tupu nga onga ko e le liu le loko le liu le o langor kam ala wa kersi angol kam ki fa olai nga onga le liu ai le peser ka malo nga le a matana to si tia vai ko si ki ha ele aku e ko si li aku le ma wa lunga ma le ma pue o le me ko e ku ai o ele tua la fo ku nga ya e ko fingi o le fia fingi e o lolo a fo I se ka mo fai nga o ka penga lo ia e ko e rewind le ka ko waka ki fanga I kua ai u yo lea ele a faina ele si di fo isa ukala
nai lo te lo le na ua mai au na faile lua tala ma le sunga le whawhianga inga. Ia. Faile na e fai mo tatou wala I malo. Vai le mea wai ui ai ka mo o Puff Daddy nga le wai ui ai. Fea ui ai. Aua lava ne I mita, aua lava ngi o kou whaakau makakao I au ngā le tua. Le wo whaiaku. A whaifo I oe lea e ke whakau whaao soso ma e la filafi kua, ma e kau whaaleanga I au ngā le tua, e maua oe se kaimi. E maua oe se kaimi. Aua na ingalo. E ko akele fo I subscribers, e ko akele fo I kangaka, e la kou ke fia I au ngā lea kua, lea e kokongi a la kou kupe, e kokongi e kou musika. Whaakau e kou musika. So, seu le mangu, ai kanga I le ngatu. O le whaukuanga lea mo o kou le au musika le iengei. Leo avatu le whautuanga. Ioe. O le whautuanga le nā leo avatu mo o tō malava. E ese lo ka fia saka sawa I fo I ia mea o kere pese angai ko kisira fia. Wa leva no affiliate fe soasoangi. I le ko akele o enga au mais. Ai lae whaafonga mai ala au pepese. O ke lango umai au kou. Ai o la uku o lalo, o le mafua anga lea, ngā makua ki whako ai le whai ngā malo o le HRPP, o ngā uau le kā kui la epa I au ngā le tua. Le wo whaiak. O le mafua anga lea ngā mafua ai, ngā ki ko, ma ki whako, ma sei ese le fia o le kua. Mai le HRPP, o le kaiminga a apa I le limo kui la epa, ma ave whaife au, I le whaamasingonga, e ka kauanga ko kongi ala ko la fonga. Awalange e mika I le maua kupe, awange e se e kia le malua le kai au. E ava, ko ava ma ko whaalo so se au ngā le tua. E ngai le ia sesi e, ioe. Ia ngā, o la una whautuanga u avatu, I le nei taimi. Ia e tu saifo, o le kama isu lea. Ia, ka kia la ia o ke roa la ua mangingo le kua finge po le a finge wai la ikiki asi kengi pese le skaka maku la ua manino le tamaita I pese a o oe lea e tele na e mau ko mengi ia ma e ko mengi aku lea ka o rou a inga rou kei se fa mo le o le truth e hurt ai lea I lava se me piko sili o nga fa sa o loko inga oe onga ole mea mongi. A fai e ke alofa mongi ai lo nis po o lo cousin, po o lo I ngai kenge ia, mangai kangaka ia. Ka usao iai. Humble yourself. Ia nga. O le vaenga la na tu sa le tatou, ia fa umala ia o le vaenga. Aua tatou te, mau kere o sa I lia po o inga kusia le pese. We're not interested. E o ia ki au iu kiri o fia inka lesi po wainga a lailoa a kongo whaonga mai ei fo I malea mea. E kau o soso mai ei ma se fea o sesi kulou le whafonga la tunu. But I'm telling you, o le whani o lesi au wadi ia o vai aku le kele mai kala. E HRPP, yes you are. Ai e ke lafi, e ke musu e so nga whainga iau whainga. Leanga e kei loa. E maku ape o le mumu o wha moe ngā pi ia oe. Le ko iei e masesi e la koe whaakaungi au siti. Awa, ia. Le ko iei mangisi e koe aku ngi au skonseki. A o le ke ka ngā lafi ia, lafi. A iei ar kai mea mawai oe. E iei ale tai mea mawai oe. Ia matulanga whapena. E au ngā whailanga I me kukupu a kongu e au ngā whaile stir up mai o le melea e whawhianga inga. E wau ngā whaila le respond mai o skengo kōwhanga. Le ua amakanga whepunga mai wewe la kako iai. E longo fie ale au pepese fast ma o yo I ala tau ia le porkiki maka lae malu a ngofo. Ai amase. Ai longo fie a kama ia whakeki ngā loko. Yeah. Le ua amaka longa whepunga mai ai lunga ma. Ia a kongo fo I le o sira fia uko. Ale ua whaiak. O le kele o le awari ia. O le menga leka ki whai aku wai. Le whai aku soo hala o whaasua le umaro leka kokun malolonga whai whakaranganga momua. Le ala fo ilea lea mantu o te pisa soo ku lava ia o ko uia ko ki whai pisingisi.
ai ko ke fia mamapo le HRPP ma kulanga umale fe tuala utala wa ye lis fai pisingis e ma fuanga muso e sa ufasara lau lungo tau te yae lenga HRPP ai ngalo ya oi o customers umale kumu wa ngai usila makangaka umale kumu wa yo fal oloa ma me umangai ke kau fa akawa o kangaka lango lango le malo fa pe o ke leilo ioi au la ku nge isi fal inga ye kede ka wa location wa ka unga location lo a ko lo kangaka ke ro ke la kasile fal inga kumu wa ko fa le anga fast ai la ule ka ua ku le ngofoanga la yai kasile a inga ka fa le anga ye fa inga malo ai ke ro o la ku le siaso pa ka ula u ele top up ngolo ku fa le tering ai au kafa ala o langi ngai ka ngaka o le fasa pora se lai kumu fa ka ngome ai ele oiloa e popoko la o mai e fia feo la ku mama wai ku pe i tanga te lango lango le malo a o le kau fa le anga ma ka ukia ya wala varanga moringi ka ko ku malo longa e foi mai umar fa tan noanga e uma fatar noanga le ona se so le Malaysia o fatar noanga le uma wala vanoa e fatar noa i mal tama tai fo mai foi le ya le ka ko fo mai foi le filosofia le nga faila nga kala why not e kai ele kai fu malu kingi le foi la ma wala vanoa e fatar noa no le tato por kala ai ka kia mai o ele issue por ku le nga male fio nga tama tai pale mia e a fe foi tato to tai ai e se tai mal ne fe tato maralonga foi mai fa feilo ai ia le tatou malo e lunga momo le tatou por kalame ia o le auto fa fonga fo isi malo ia awa fo fuanga ia ona i vaenga foi ia o lo ma awa si la tu fa mo samo pe mai al tatou fa salung fa business ni ngale asina tote sema mama wailo no te ono mana malo ai failonga tupe fast food was out near mo ana pa anga e luas full failonga mo Samoa e luas full failonga mo tanto i New Zealand nei se ina failonga se fulu ia so tona yo ia so te tasi manatua o lo fa wa pe tanto fa bitoa e na le limbatana pe ai fa nga ina Pacific Easy Mobile app e fa tino ai tupe fa mo boni mai lau telefoni fa ai lo fa no for le tanto direct transfer e ti posi mai lau tupe le tanto account ma fa mo di ina facility lungo telefoni ma fa tino la fo ina lau tupe ai nga fa bitoa mo le tongi no pilio le mai mo li pe teu tupe tu stupe iso se fa tupe mai si au nanga i Samoa o lo ma fa ina fa tino ina ile au nanga ale easy pay asi mai loa yo tanto ofisa yo tara o tahu huma le tola fa taui mangele pe vala au mai le o bor sa lau o tasionono mo se la lata atu i ante oen pe vala le tanto Pacific Easy Mobile app mo le direct transfer e fa sa wai lo taimi ai mo se o tawata fo ile pensini ia maduia telekrisi masimo le tausa fo i ainga umo Samoa mai le pulenga mara fainga renga Pacific Easy o la paanga mo tupe fa mo bodi i Samoa. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Seal Plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. Seal Plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon.
Jamie le wati le ua joe se fulu minuti o le tale o le July 5 e tale 5 ona mawale o le viso ta inga ma le sunga le tamai tai fo mai ia anga peto Dr. anga peto ia le kamai kai fo mai fo i wala wa kele ai le upu markana le kanga o manu wa fafingi ua o komiki a fafingi i o fafingi i Samoa e o inga i fafingi wa lo ma ku kua ma ko inga wa ko la langa mai le fa le fia tala o se fulu o le lima le lima ai o te fia fai lo atu o le ma fatasi ia i le ofisa nei o le tautai ai ma le sunga tamai tai faia onga mai le kolisi mau walunga i balauli ia ina mo tele sala fai palauri misatu paitea ia sui lau tafi tūlanga le sa fai malanga mai le au malanga le lantou au lakapia le lantou waonga le ai whaao pea nei a mantou au kilani ia se ia sia po le a se tūlanga fo i o le wha moe na malanga mai ai ai la ma le wha moe nga o lo loma ia mo le pa i o si o kalesia i Samoa whaatalo wha mau folo fatu lau sunga tamai tai whaia onga lau sunga sui ia o le lupe whaalele a asiata ma Samoe Leoi a fifio foi halo le lilo mai ava o tamo o le moonga ia ai mai se le mamalu le ana taua tu lona foi ia le nofo fealo loa ia sasiata ia wa foi sa valo mua ma le suafa o le fautea ia le mamalu lava lea i le tapa au le fano o le nofo a pule ma le matua e fia fatalo fatu fatalo fasiata ma lo se fo mo le to fa do ai malai ua le vaso o ele ito e feiloai ia malausunga tamai tai whaia onga ia o aso foi o laiti ma talavou ai whaafitai ia o lea lava e va aisuru o le tino o loo talavou pea le soifua ma whaafouina lausunga le whaia onga sa o le sau noa mana tua pera soi Taimi fo yo la iti ya awal taua o ele si moli mau e whailoa i le atunu o a ostama le leite le lea onga sa osui ya isa feo lolo ele ula varikele ya ula valeta oh mai ona pena toi tau no le tau whainga malanga i nei au te ro na mato mai le so iva o mai le si va en la sumatas ya la fa mau tu o i manuka o tau ya mato up ya mato le o mai to ya inga sias oh ole ale au ngol fa mo nga ma fai malanga mai ali tatou au amo ia pa lo dia bo marulu inga New Zealand ya la nga mal fa mo le fa la utelina la votali na ita mai la kapi ya i lua la mata lo nga ya o nei le sta lo muli al tala mo sa man malo oi sa tu dan ole nga Southern Cross oh man ia le i tau whainga palaudi o i se wha moe ngai tuantu fo i lele lau sunga te mai whaia onga e wha o se sotanga wha au pea po ni avanoa o le whatu ato e tupu lea ia o se taimi mua le wa whai malanga mai lea onga nei ia montulanga wha peta i toa longa ia ono si tō wha fo i wa e le sunga pulea onga ia asia tale uelu ia wa mana oi fo i au mai nei tamaiti e se i tapa wha fo i ma tau whaalau te le malama mai ale lakapi. Pio mafuanga ia na ia au te loa ia awape e inisi awanoi lumatu ia le whaawa wale le o mai pia o le kolisi. Ai ona o palauli nai tau wa ola tula tapi wa ia yo ile o mai lakapi asawa. Awara ngo te fai tu pule a onga sa tu paitea. Fai lau sunga fai a onga ole a lor tapa au ia lau tafi dulanga sa tu paitea. A le wolu a mai malanga le onga palauli. E pe fori me o le tau ola ka pia ta miti palauli. Ai malo lava le fa toto ia em foi na tau tan ai ta tele yo le ano liu le vainga fo e te fia sau no ai wa ia le pa yo le kalisi samo. Ai na nei vainga wo te lo to tele le fa to a tau si la fia. O foi a te au ia walanga te lunga rona program nei wa lunga foi la langi anto wa lo man lava le to tele. O le ale o mile to toe a o mawani na ya so mo nei ainga mai fo i ono a fio atu e asira fai ngā malanga o ai tonu foi tamai te o mai. Ia tai mal fafsidi ia o le malanga na alfa la vai yaso ia le walu lua vai yaso. Ia le ia toi lua vai yaso ia toi foi malanga isa mo. Ia o lo anga le atu pe ni sio a ingo na tamai ti ia mi sio ini sio a ingo na faia o ia e asil malanga. Ia ai mo fa matalanga mautu ia o le
ekalesia sampi le tofine fo ia Loto tofine foa. o Ia loto o foa. asia tale welo loto fo ia mas lato ekalesia la nga fama le talino malanga i Oh, terminate ka mamafa la le sunga le whawhenga ia ngā solonga. sa ole le Ia, ma le whaletua ia loto foa. Ele ila se me, ele o te o toi popole la. No whapea ana o sesi no foanga. Ia, lo no winga la e tau mo mier so swan. Ai so nisi ai to ai tau nu mai le sunga le wana le tua ia ngā solonga. Ma le whaletua loto foa. Ele mo mi tupe tau mafa ele mo mi. Alai mana kan lai mga umi ko inga sa sila. Talo fai. Pal me siri fa vitai. Ia, o lea. O toi mawana ni ta walanga o ngei le skalonga isi skalonga toi mo fa ingol verso. O tele mo tinola ia le ifso ta ia tu le sunga le pule mo. Pona le mo stala. E si stala ngul mul. A ma wai lava none nei sui. O lau fa fisili atua. O ha mai ia le tatou motu tele i sala fai i tūlanga wa onga i taalonga. E me se ata mo i laka pi whaftai congratulations i a moa. Tūlanga fo i o le manu maloa i fo i le latau sanga i tūlanga o taalonga. Ai, but overall, o maalosi le tūlanga i le tina e o le laka pi within i a onga i Samoa? Sa ole fafsili. E pe o sala fai ale malo si mai le una inga ole talonga le la kapi tono a onga. Ia tele o kolisi uma lava o finau ia sunga i pule fo i ia tina ele le tale na tamai tia la kapi. Pe fulal matoa on angale pen matoa. Matoa numero tasi mai la kapi ta sangan. Pe on ma fo ang fo na wa mai si matoa on ai fa tafo. O yo lai whaasa ia le. Io e na pen le matoa. O ia ia. Pau lava na le lave na ia le. Tamo whainga whana ia ua pen ia. A ole me ia tau taano. Ele aisia o ngai mawhaia lea o ngapala. E. Tu sara le ua pen mai o tau mai Samoa a le o la tau o mai mamionga ia. Le ai ta le wale le ia mio kamakingi. Ale la ua pen mai Samoa ale la au mai. O isole. Ia, fai mavi inga o le tua, le anga e tele tale ni o lo te tanu le motu tele i se la fai. Ia e whaafitai i nei taimi a tau sunga i whai a onga. Fianga fo lo tau maua le a onga le vanoa. Ma te whaasoa i maraso mora sila fia. O le sunga le tamatai whai a onga. O lau classmate ia so le tūlanga lua. Sila ua whamkara ngā vele whala. I taimi o mātou a onga fo i nei taimi o te alua i fo i sa vai. Maua le a onga le vanoa e toi a onga i se tupaitia. Ia, ora mātou va, to a tele whai a onga, maari to a tele o nei alo fo i ma whānau. Ia, e ona no whilwhili a te alu i le atua. Ma fuai na ulefi alu te whai a onga. Ia, e whaapitai se mita mitanga i lo loto. O lea e le ngata o lo tūlanga i le a o ina tama whānaua a le tātou a tūmalo ma le laulua. Palauli misa tupaitia. Ia o lau tautua malo fo i lea au wāre matanga ruenga o a onga. Ia, ona o le tātaimi. Ia sauno ia le tūlanga o le whaamoe moe o lo loma a le pai o le kale sie tono si o tātou nu, sa tupa itea. E whaftai la wasi ata mo le wanoa. Ia e moana o whaatala whatu sa moa i o pa ia mo sa. Ia le o ieisi whaamatalanga i nei sasi fo i se ngangana. Ia ona whaitau ina le au au na whaatau wa. Ia, sulau le sui sunga sa mo le oi. Fio ngai tapa au ia mai se le no whaitu ai ngale ala taua. Ia, le sunga i se matu whawhia ngainga. Rev leo. Malwhalitua ia Elisabeta leo ma vaenga. Ia, mai se malo se matu e kale sia. Ia, o te momona whawhitai ia si ata i lewa no wha aura wa etu ina mai mawhai. Ona whaise wha atatal no ngala i titi. Ia, ala whai wha moe se matu e kale sia. Ai a ole au nga mal fa moe moe ia avea ia le au ona fa tau wa ia tau wala tuai se wala au fo i po se fa tala ula tu i tama whana uma ia au e fo i sawa pena na whea ngai male tau watina e inol ne e kale sia mai le tasi iwa walu o na avatu le kale sia i tono sa tupaitia. E si o tamama le tua aolo tawo i pei o el capo tawo el capo
ia tasiva vali ola le na vatua i le ekalesia ia maamataina galuega i aiga na le toʻafā lava aiga si aiga le o supine ia o gaia tuuao tavu i peniata ia ma si o tamā ia aluai ia lea ua ola le ekalesia tulaʻi mai le ia sa tau aveina i le tamā ia agavale peniamina mauga manatua la wasitoeina i oe ia ma le falitoe asu i malua lea o te igoa ai ia sa ritaia le toeina ia ma faao isi o Natalii o Siaki ma Joyce ia sa i lava i le 2.2 lana ia 2.2 ia ua pena ona matou faamavai foʻi ma le suga ia Siaki ma Joyce ia e faauau i le suga ia Tafaʻi ma Sela ia o mai 2.2 ia ona matou faamavai le ma Tafaʻi ia ai tulaʻi mai le suga ia Reveleo mavaega le taimi nei ia se matou faafeaufona le ia ai o le auga o le tautalaga nei afiafia o le valaau faapitoa mo tamafanau sa latou iai totonu o le tauatinaʻiina o le ekalesia ia matou se fiafia matou te valaau atu tatou te faatasi ai le asosā le asolualua lea o te sema ia ua se sauniga faapitoa ua tuuina i lalo le matou malumalu tapuaʻi ia ona ua faaletonu foʻi le malumalu tapuaʻi ia pe o le ala le ua isitofa le suga le faafeagaiga ia ua tau ona faafouina ia te talitonu o le atoina e le atua ia o tou loto mo tou finagalo se fatu foʻi e mafai ona e foaʻi ia o le ala se me te fai mea alofa ai mo le faamoemoe se o tatou ekalesia ia matou te talia ma le agaga faafetai le atua tototele na te faamanuia ia te iatou ia le tagata ma lana e foaʻi ia mai sa foi le tala foi le e lo le Israeli moli e su e lava lona faamalama ia ma tilo foi le mea sa pena ona faafailele mai lona olaga faaleagaga ia pe o se valaau faapitoa atu le i tamafanau uma pitodusa tupaitea ia mai lava o le lau te silafia ia sa tongi maa i le tauatinaʻiina sio matou ekalesia Pentekoso i sa tupaitea ia pe o le alana o le savalivali mai foʻi o lenei na faatauvaʻi lenei afiafia o se fesoasoani foʻi o le susuga e tauala atu i le tauala leo le Blue Wave TV ia ua ave ma taʻua lenei ala faasalalau i luga leʻia ia ona o le matagofia foʻi o pokalame ia mai se lauaunaga faafetaitele lava malo faafetai i lausuga le tamaitaʻi faiaʻoga o sui foʻi o le ekalesia ai ai se vaenga sili ona faataua i loo loto o le aga tasi lea mafuaaga e afua i ona ufiafia i lau auaunaga e le gata mo tagata lautele ae mo le galuega a le atua ae le gata i lea o lea ua o se vaenga o loo tupu totonu o le tatou nuu ia o avanoa foʻi ia na mafua ai ona maua nei tulaga i galuega ua faamanuia iai le atua ma avanoa faapenei ia e toe tilotilo atu ai e o le a se fesoasoaniga le foi laua iai le mafuaaga o lenei e fiafi ma o tagata foʻi o loo faafofoga mai o i foʻi e te toe maua ai tagata o le tatou nuu ua leva na faapea ai ua fai i lagi le folauga ae o lea noo atu i Amerika o la lava e malolosi mai ai le manuia o le atua me lea ia a o faafofoga mai ia le tama fanau o sa tupaitea ia o e foʻi e fia fesoasoani i saumatogi ia o le o le atu i lalo ia le ala ma le mila o le malumalu tapuaʻi o le atua ia ia e toe faafouina i se tulaga sauga lemu mo le galuega le atua ma le atu laau o le feagai ia le usaunoa atu le sui o le ekalesia ia suga tamaitaʻi faiaʻoga ia sui lau tafitulaga ia e faatalaʻuu latu ai o aso mataimi ia o le faamoemoe lea ia e faafea foʻi o le tau molimoli atu se fesoasoani pe a faapea o le mo le silafia le totele taimi le faafesili asiata ia o laua i luga le Facebook le matou faasisilaga tusitusia ia o loo tuatu ai le matou imeli ia o le numero telefoni a le suga le faafeagaiga ma le failau tusi ia atoa ai ma le account number ia e mafai ona tuuina ana iai ia sausoasoani malo ia lenā la lona uiga la e mafai ona utagoto e sea seʻi uma matou sisilame foʻi toʻatele o tatou o le tatou nuu tamafanau ia
e loa o I tonga mau e lo foi o e sulepa o po fai le ainga malosi ele o satu no fono ia ai tala lava le tusi ia o fia te ia Yesu el fa malama ma to tilo Jerusalem o le ai pa ia o le nu o le tua to tilo le mena fo mai ai manuia o le tua ele ngalo le sunga fa fia ngainga ia Pastor Penny ia ma fa tua ia sui ia ma fa solo mai ai foi mo ma so ta inga ma sunga fa fia ngainga ia siaki America ma fa tua ia nisi foi sa soli muri vai mai o mai le taimi le nei fa fia ngainga o lo tu ma tangi o lo ia ma lo fa yo le faiva ia fa manuele to la taf so te pe mori o lo fa ngalo sunga to te fa ia ia ma se vai nga fa u te fi so no ai ia ona fa mai ai lo ta fa tar no ona ye foi le si o fa tar no le o fa tau ni mai mana fa lo ia whaftai lava sia tamu lewa noa ia mua na mo le atu la whaftai lau tō wha le vai malai ia e tu sai ma lewa noa fo'i wa mwhai on tu ina mai ia te au fo'i whai masui si o matu e kare sia e me sele sunga le whawhea ngainga ia Rev Leo ma Elisabeta lo whaamuri mai sa moa o te whaftai tele lava e lea umawana ia wanoa ia ai te ilo na o le tangata o le atua ia wa whawhai ngofia i mea matu te sulu mai ia wasef sa soani ia ai mo dia tolo faanga ia i se macho e kare sia i satu paitea ia le ngata lea se wainga ia ai mission macho nu ato lava ia fa maniere tu e tute me fai vo fianga ia tato toi feilo ai fo i se aso i luma ile lo fa malanga le tu ia fa mania foi le tu i lau to fa ia mai se lau fenga luenga tofi ia to tute mo to faiva ia ile nga le tu ai fa mania i se tu malo fa tai tele ole ma tu malolonga foi mai fa tele noa ia le tabai tai fo mai ia malitato mata upule malu fa fine ia manisio mata ai mo de fi fa tai tele lava mo to fine ole so tai pe manule mo wana inisio vaiaso ia wale pe vai ta wotole to te fai kirisimas ia ai lo fa fu sunga fa fenga nga solonga ia na oni te tusi ia fo ia le au malanga ia vai nga fo fai ta tu malolonga fa awal por kalame ia pe amai ata tu fa salonga fa pi sini Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Whaongale tautua le Pacific East il masina toa te sema ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whabitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e te posi mai e lau tupe le tātou account ma whamoni ina fisiri lunga le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapatoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe tau tupe tu stupe i so se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whatina ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whatau i mangele pe wala au mai le o Varsalau o tasi onono mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa wa ilo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Tabula wati le usfuru minuto te nei tu la lima le tu fa wa Blue Wave TV. A o tali ai ia le to ai tonu mai o Godfather ai me se vor sunga le loia. Ai o te tari tonu. O le ua maua le fiso te inga ma le sunga le tamaita ai fomai. Anga petos ai ya faleava. Ai o te le ialu lai fa feilo ai le sunga le tamaita ai fomai. Se yo wa fe mo mana le tasi ari tatu wa fa mulia ngole soifua. Ia ma le fa mai senga lea. Na le tasi ale ona tatu mai lola ia le e fa te ale te le o tatu mata upu. Fa foi le nei vanga o le afiafi. O le fa mulia ngole aso soifua o le tamaita ia Shania foi mono antonga lona sfurma le tolu tu sanga e va taile lo fo le tua o ma fai o ele fa fine pele o naulia mai o ele tolu asuma le tolu tu anei o tu sanga o le umi fo ile na o le tu singa le lofa o le tua ia te oe a o e ola i lunga o le nei lawilele ia vea ia sanga la le tamana ia avea sanga fa popo ia le na ia mistai pa fo ia to tele ma ia sanga fa popo pe ele atua ni siaso se tele mo o ele afine ta to te mafuta i pe to o pa ye ma le fa long ta ai usta ile le yo matua fa manu ile tua mo o ele afine alo faanga mai i o nana i Samoa fa peu ai nga umbala veni usila America Samoa fa pe Australia nei ai sili e lo faanga mai low brother o UJ mo sisters o Sariana and Betty ai meise o matua o liana mafui mono ta ala siale nga sa fai o mele pone au se talia fa popo tuai malo faanga mai asiata male kamera tau te ia ia mo o ele fine la tonga no suma tolu tu sanga ile so ia male tatu fa mai senga fa ai ulia ona tatu woro le fa tano ole fa mai senga ile tina ia fa longo sia ai ni usami fa longo ua fate ia fo ia uile fo i mai aus i Amerika ia ai ua maua tala ua tu wale malo ele tina matua a tonga liva suma le tolu tu sanga ia o le tina matua ia fa longo si ai ni usami fa longo ia ole tua ole fretua la fionga ia fono ti mara asianta ti na eva ai ia eu ia fo ina fate ia le nei aso fatoa o mawai le tala ia wa mai a fo ona fale la wasi le tina matua ia falongo si ai ni usami falongo ia ai toe momoli toi fa mai senga ia ile ainga fa vau ai mai se la fionga fretua la fionga fono ti mara masoe va ai ia ai me se fo io le sunga le loia ia po le tai fono fo io le aonga o nganu mangana lupe fo i va ese to fa vai malai asia tantina e va ai me pa io le ainga ia ona o le vala au le tua ile tina matua ia fa longo ia ai ua iva se furu ma le tolu tau sanga o lona soifua talofa ia fa mai se le nganga o le tua ia te oe foi le uso a mese fo le tua fine tu lou tu te tele ia ona le vala au le tua ile tina matua ia pauna vaenga no manatu ia ole a fate antu le taimile nei a ole ua maua le tatu so tainga le ngata so tainga ia ole fo ua tanto to ai watau to ai tonu ia male fionga ile sunga de Godfather sunga le antaua ilunga le tatu proclame le devanga ole afiafi ia so fatalo fo mua ya le adawa ona ma fa fero ai fa tasile o le sunga le tamaita i fo mai o le fa to fa mino ia anga petos ai ya fa leva ai fatalo fo mua ri kot fa ro ka ko mai ia ir ka ko por kala me pea ni le nga fu mai la oh le kai mi le mai kai mi o mai i ma le mau fo fo ko le fia ai le ra fo e mo mi se le mai le ia le sunga fo loi la fo e fu mai aka u ma Maroni ma mo. Ia fatalo vantu.
Al mele o lua ni na lua fa longo lo la sa fo mai lunga Le ai. a mata fo ina lua fa pepe mai ai le no ya ma lo fa tai tapo inga se taimi to fa sita to tala fa lo to fa le ai ono tele mana o le wa mana ya le taimi antoa o le wa ma mai le so tai inga lungo le sum ma le sunga te mai tai fo mai a so tai mai au se talia ya anga peto sa ya fa leva fa talo fantu and welcome I lungo le tau tai ai I le nei vai ngau le fiafi. Ma lo se fo manuia. Palo rasa kuan ngasia foi palo si mai ba to palo fu ma Alo fa tai tele lava. Ya ua fa malo le fifianga I lo loto le atawa. Yeah. O to inga tangata nei and I must compliment le sunga le tamai tai fo mai. Le ngau tangata uma na maua vaenga na ya lanto wa o lato tūlanga fu I mata upu e whelanu lanua I ei manatu. Yeah. O ke whiu lui. E leise si e saurunga o le tauta ia. Ai paulo le koa. Paula leo le tangata. Na maua loa ai a si vaenga taua. Ai wha malu lua tu le pa ia o le atunu. Le na tau wha fonga mea ne tau motu mai le tala noa le sunga le tamai tai fo mai. Se I tau to e tonga fiti e tula anga o ngai se kongia. Le tatou wa Zoomlink in ia kilia le leile fa fonga mai. Ya a Samoa I le sunga le tamai tai fo mai. Pe tai. E sa o kara le vai tu le tau. Wa fienga ko cash for come for ya mai e o mai. Ah. Ya le wa fa fkai. Wa le issue le. Sa mo kwa Oh. Ya wala langa I lunga mele I langa. Ah. Iyo e. Ka pula ha. Au tali ai ia le toi fo I mai o le tamai tai fo mai. Au to te poli. Na ona toi refresh le zoom o ngau kau hiccups fo le pe tau ai motu. A o ma tali ali toi fo I mai o le tamai tai fo mai. Ia. Awa wa kali mai ile so fa fingi. Oh so se si au kali mai ku le kali mai. Ah, wole. Oi wa kali mai ku le. Hoi fi ku. O ia. Se le fa malu rua to tele o ilola. Ia la ngore fa kamar kamaro. Fa kamar ya fa fe. Au te fa dula o la tali le asosi. Ei. E se le kadi le asosi. E sa lo tala. O ngai ese ala. Io la tali mai le asosi ia ele ai ele au ia ele asosi. I kulanga le. E kulanga fo il fina ngalo le tamai tai fo mai. Ala ala se kadi ar koi. Ola nga li kiau ia. Si ka mo ka ora ia ya. Ola ia kiau ia ola nga mo ka pule. Wala nga ai finga ngalo ma le kelo me wo leva o nga fia karongo ingisi ai le karongo ia. Ah, ka ko ki fo la le o mai fa finga le ngoma ia. Mo kwa vai lo inga fa finga. Ah. Oe au iai, maere au iai. Au e ka fiolai. Oa, ole upu moni ma le upu tautino. E na ole tasi al fa fine no va ai tu iai. E tasi fa fine. Ya, fa malulu tu lo te morso te inga male tamai tai fo mai. Fa malulu tu lava onana tau mo faina ia le leilo le tatu so te inga tu langa le leo. Yeah, toi fatalo fatu langa ile ikilia mai le tatu wafia. Yeah, let's welcome you back. Fatalo fatu anga petos ilungo le tatu proclame malor so fomunuia. soy forma langi ma pamalo peselenga siata. Yeah. Awete popoli malo lava e vol tama I fale to awete tau awete nervous fo o e lunga ne waka ngalo I malo ingoa ya o ai manga ko e pe fo ringa malo ai anyways e to fatu la utala le fa te tele lava I lo talia ina o se ava noa e te suma ye lunga ia se I fa manino lau pito la au mane mafua anga ua madua I vevela fa solo anko de lalo lang ia ile meta upu sa fa so ina ai ele I tautele yo le anoliu o mai ta penanga Christmas o mai le nai tulo sunga te tai fo mai Ia ba tu foi el fa sini la fetelenga siata. Ia
Faftaila lo fale tua ia le lava tupe o ia ale tama faila va su e lava se wala pai ia mau ia me alo fo mo nei tama tele fa tsa sanga yo tsa fa le holanga e tse se fo iwa lo ngal interest rate o le sa ngai lalo ia pa ia le lava faftaila va lo fale tua lo manu ia lava e fo fanga lo ma to lo tenele so fo mai le yesu ke risol faul alo fa vitai ia au lo o manuia mantou i New Zealand ai mana tole ale to e tau tatai nei au i tua sa ma fa matela ngole tato wolo ile ano liu o le fa tel noanga ia male mafu anga ole nei fa moe ole fisili amata male fisili tautino olea le mafuanga male afuanga o se fato fala inga wana faya mai le lua fa tel noanga male tamaita ia hana ilunga le breaking waves ua lili fai so fina ngalo manisu esuenga e te tau na tale la e po le malu ia ale tupa o fafafine e fana e sau noalo sunga fo mai ia faftaila mo fafsili ia a ole aunga lava sa ola o yamata o pole fata talaina la le ole o tina po mai tai e lo ni Samoa o mona tala to manu fa pe fo fa fine o mona tala to malu sa o mana o fele fata no mata o pole tina tala to songa niti ai pangale i mawani si la o so swenga sa matala o mana la uia mana fata ngata ile taimi sa o fata tala no ile mata o pule le taimi sa fela master's degree o le masters of screen production sa fela university ne aso from ala fa documentary sa tilo la i tama i putina i Samoa no o Samoan women le fela to malu ai if wa ile le wala fela tu fa ia se tulo le tule le nganu ia male tule le western lenses po tatole le melo e matu ia taimina i mela i Brisbane sa fatala no ina lola ia tufunga to lua tasilo Sydney male si lunga nei ola utala no ala ile tufunga i lunga i nei i lan faletua so le lunga nei so lan faletua sa o maua lola ile le tala anga fa mai e ia ia le tufunga tata sa fo fini o palangi Elo Samoa, ta ko boy e fenga me penga. O halu ro su. Ta ko malala al su lo su engala o Angela Bolson le su apelo nei o America. Sa o maua lo la ele o le fa fine o tala no malu. Ia maua lo e pa ko boy kai ma ngai ala le sa officially ala ia tufunga tata wi wingala le fa fine o tala malu ta o tfima o ia o le me fa maua o le me la vol matua o le upula mal sa. O le ngaluenga la palmatua o le faatonu o le sasa malta ia sa faatonu le leila va o su apel o mela fai ia male warning lava is famai e to tele tangata le awai la tu ai alu pe fal me kuma wai ta ko okay ia o saulo la ile o fa o nofo o tele fa mata no ona tengo me fale e toma fau Masona mafau ati matatalo pe sa o ela o mele fai ona o lote ilua e soli e a ule vale al fa langa nu pe a pe o te alu e fa tala no mata upule a fa pe fa la fa matala tala ina e to tele tangata le awa iai ai wa vanga iai lo loto se tu lo ia wo fia foi pa to out ele mas se o vai nga yo o foi o researchers ma documentary makers ia e lo fa tala no ina le nei tu pa ma so ia tinale fa fo mal pa you know ia fa ku ka wa kula pe ia wa ula wa lunga la fa ka ngo ia a matalo lo ngal wenga le fa so ina la fa tala ino mata upule sa o maua lola ia tufunga ia maua na ilo ia matai tu la fale o lo no fole o lo nga lulu to university ai lo nga lo o le sifala to tu nga luenga e nga lulu fa tsima tufunga tata tau i tu tonu New Zealand ia al fatal talangoni la mata pule sa ia lava matai sa fautua ma sona fautua ia tiao ana walu la ile fai ia sa fai lava la o so enga mala o fatal taloni mata pule male fai tete ono te fai tete mala mobolo lofa ono tatu atunu ai sa fai fo mala o motinoa ele ma se tu ia tiao ono o teloa e fai ngo fiele tu to tele ai fai ngatale tu to tasi si lo ku kasi sea ona o lo longa lo loto e iai fo ia tala anga ia tina ma ia fa fine wala ina o tala to malu
Ia whaataltala no inga lavala na uma iala ile o tu suenga whaatala no latulu i New Zealand whaataltala no i symposium sa whai New Zealand whaataltala documentary i New Zealand o tu foi mai lo le lua fe mal solu lua fe mal ta sanga lo le tango mo tino lo wa tatau lo na patalaina ya o yo ya hana o le no fo e foto yo le ya hana e fa msala lo le tula le la u lo so suenga famon mol pom family no fa sili okay faftai a lo sunga tama tai fo mai lo winga tangia mai lo sa lilinga o lo wa mana ia o ni fina ngalo o tina ma ni fa fine o lo o ile sai do lalo langi pe atau mai se fa Samoa e uia i so fina ngalo o le anunu ai le toau o le asatia ai fa vai papa o le au mainga o le la eia le atunu ma le tu fa soloina ia ai ona wa mana tu lava se ia sa ili lava i fina ngalo ia o lawa nga manongi la lea mai fina ngalo o ila tauia lea lai fa vai ai so fina ngalo e te tau ona ta se malu e fa fine o le sa o lea Iwe, ai ole me tsono to malama ia. O fa fine le sa o mawaina ia ta is just to singa ma interviews i lungo le ti ole wo uma na tua nai. Fa fine o wa tua le lo le tua malanga no fa Samoa. Wai mo ta mai te le fa Samoa. Ai sa o mawaina fa fine o lo i fa fo malanga no. Wa sa ola mai lava to ilanga no i tonu i tonu i mamau i fa fo. Ai wa no fai langi fo lango ma tua mo tu sia le mo tsang ole mafutanga i wa ngalo atwai lo le fa Samoa ia o le fa pero le la mo le sa o le ia al taimi lo la sa mo waina ia wo uma ona tale malu ia fa sala no ina lo la ia le na lo mata pe ai sea wala to fai ai le mea ai sa walu lava ma le fa tuanga lava matai e so so ni mala ungal wenga fa pe fo i ma fa tuanga sa tu mai tu la tu wingal fale ai alo fa longo leave your bias at home just listen and let God guide you la lo fio ma ia tele no vina ngalo la fisili tu sao ya e lo sunga tama tai fo mai o le alo la ngona i le nganu lo tatia ese la le amai ngola ngona wo te loa it's more of what e alo ia ma e respecting her la ngona o e foi pe le ang sang pipo ia na tangata a ele ita ua le but you I'm talking to you o oyo le tama ita Samoa ma so mala anga ile nganu fa Samoa e ka kaungi malu fa fingi not including la research what's your stance my stance wa lava ia ila wi lava tu mala nganu fa Samoa o Samoa lava le atunu e lofa ole tatu atunu ole atunu e sele lofa pe le ale anga sala I fe o te alui ai po le avelo solino le tu la fono e alofa la tangata Samoa me sen matua inga me matonu ia tia ia le wo fe la te lo foi la po le ala la o sala mo se o fe le taimine ila o tula le ia tatala pelava no e fa fine matu ia le sa no e pule la to pope o taso ai miti po le mal o la to la vai lo fa italiana na ai sea ona le alofa tele la ya taule e tawe ya tele lo fama pupuino tato o tato nganu le si foi tu a o titilo foi le si tu ya o telo foi a mia ngona foi iso tangata a pa pe la e tu sala vala pe tu e selo ngona tu atu pe ia I finanga lo le atunu ele ma fai ona tato a veseina le ngona tangata la vai Mela le tfaftai foi la I matai mai si foi la tangata ia sa fa tu ia tia fa mai a e alu ia sa vali malmala malama sa fali o lo maleta tsalo ai sa vali mala lofa ono le lofa lava o le aunga lava le na o le tumala nganu fa Samoa ia mela le lo te o te alu lava la u ia ma fai al melo te loa e te tsau lava ona fai pe se pe sao o le lofa lava o te lo ai lava I tato tangata no ole se taimi va tu le se le no ya le antawa lo sunga tama tai fo mai ai ole vaenga le o le wo ngona lau tali e te yo e na o tama ita ia ma ita le malu a o lo fa ma su enga o ma fu ai ona fa sa fua le ai ya tutusa a o ngona ina ole na te si la fia
le mea sao mai le mea manaia. E fōringa wala ngai lua mea i le soifuanga le nei, o le mea sao. Ma le mea mangaia. E ila le taimi tau te tuua, tau te sacrificing ai le si vaenga. Ai fai le si vaenga. Ko kike ale se nga makula fongo lua le nga ave le tua ia atamu le whakoanga. Mua, whangau maunu luola. Lua, awange i lua ai le fua o le lau. Leo si kakai ia le vaenga. Ai le fua o le lau. O le winga o la tatala. Pa fetai o lau te langona, o nai te sila fia, o le sila au fesili. Fa matau a le a vea la lo wa lofa i nei, tulo, la ufai nganga le a group of organization nei, wa le a vea la lo wa lofa, ele o a vea la lo wa lofa i nei tangata nei ma mea, wa e toe rewriting ai le faa vai papa o le la e o Samoa. Fa mata wa a vea lo wa lofa ma mea, o esi la fia ai wa matua i, solia ai le tuu matamanga ina o le la ei alo tātou watunuu o le songa imiti o alii a o malu lava o tou o tamaita i leanga e malu ai a inga. La so si le fia. Aftaile ma fasili asiata a ole o la tu lava o te tu lava me o iai e te tala lava no e tat e fa fine ono le tu le e sa ala sa nuanga a ole me te tauna te ona e malamlama i le ala le lo susuenga e fainga ta te le mele o te latu wa umona fai o le si foi me tauna malamlama o sa o te tuai mai le fa matala ina mata upule a wa leva ona uma ona tasonga i miti tina a wa uma foi ona tasonga i miti fa fine i o lela o la uia lava latu a fa pela uma ona talia ina tufunga tata taule ta ina o fa fine ile malu talia ina foi la tole ta ina songa i miti tina i o la tola lo tala ina lo lava no aya o la tala sa o lava te oe asiata e fa pe foi mele atawa o a ma kala songa i miti sa o mana o la betala songa i miti ona sa o fa longo i le ale le temile sa o la mai o fa longo la o tata no na to ainga wo uma ona sa songa i miti atina wo uma ona tala so wa vanga ya lo lo to ia a o le fa lo lava male fa tuanga o matua malo lo fo o matua sa wala lo tala o malu ai o le ala lava o le fa tala no ina mata o pule ona o le tula le wo uma ona tala ina le va no e tu funga tafta ai o te le ala la vote o le ta onga le a onga maulunga o le ala a fa pelo la o man la so tala ia o le silola mea o te tu mau pelo o o tu le tu ai e te ta e tu pela va no i fa fine tala to man a fa pelo la o tatiti lo la o songa i mitio tama o songa i mitio tene ia tato to solo la tu po o ai sa au mai ia le ato au te tono Samoa o tama lolo po fa fine ia o tina ia sa au mai o tina foi la le sa o tano foi la su la le winga le pe se ala na au mai bole au mai tina e tama ia le ato au te tono Samoa au mai e tina ta fainga ta mama tila fainga sa so ina foi le mele ai sa titilo tu foi le moana ma le vasalo loa ia o tele tu pautina sa o la tomata le ya sola o le taino te tau i tonu o la tonu pe o fiti ia o Papua ia sa lo sa moa ia o tu foi la ile ma ia pa petitilo foi o i America i America foi e ta sa o la balsa se fa tu la se fa tu la Sono mai ale falo longa telo. Lei wo fala ve fawa tua ina nei tatala tele tua ila tu Pasifika. Le nei le fenomia ia le uto male maene. E se afainga fa afiti e se fainga fa tonga e se fo itatou me sina lo tatou watunu. O le wingo la utala ana e nau nei e tala utatau. Fa matau le solia ye o ele lua va fa vai malo tuanga nei. Le ngalela o ku ngila utala noa a tonu e umalo lea. Ona o tango le tala tu tele i ante o i lausunga tama i taifo mai. Le mafua anga ngao mai ai kenge i alang o kenge o lo uku malo. Na mafua anga no mai ai male ato au. Male la pese nga la kausuia. Male mafua anga nga la koe fasa o haile pese. Ai se yo utu e fisili mua julapa. Fa maka anga ka ngi lausunga i miki.
E le ua solia ai e oe ma le kama ka pea le vātua o i lea. O le ufi ufi no ututino tu lou al whaafonga le tunu. Ai ka le songa imiki. Whaamata ua solia i lo lua vāwhia ngai lea. I lau ia titilo ati ai, i lau whaiatalo whitalainga asiata. Ia te au lava ia a whaapea o i oe i ai le tufunga tātau ma ua loto i ai. Wa au tasi lava le manatu. Ia o te tali tonu lava o ia lava la e tu umai e ia le whamanuianga. A o latu lava e whamai ia le tufunga tātau e le ai. O te tali ia lava le ai. A o lava ia a i oe ai sa o whaalongo fo i tūmanga nuu fo e tatu atunu. E whapea fo ia whautuanga sa mai mātua. E tā ua te la e whautuanga o mātua ia te ap. O le mea lola lea sa o whatulo. O la tā pēla la malu ona o le tūle na ona o lo te mamu lo tina. A o le tūla lea o le whamai o le tāina o le pēr mea wana. O le tawhena sa mantua. E te le whai suinga iau, ma whaina tato whai tato o lea whaila sa o lea whai tato titilo me le pēr ma le manu. E te le whai suinga lo o iai. Ia o le si whaila i tūla le nasa o titilo fo iai pala o lea whai te lea suinga lo tue. Ia o mea la ia tau titilo iai whai o le suinga fo. E tasi lava le whaavai o le manu. Ia o whaila... E mori sila fia lau sunga tamai dai fōma. Ngau lau te tuli ma lau saunonga. A e alua tu nei e te vesili tufunga e fia ka sausonga i miki le kaimire ngai. E le ai ma se kufunga i lalo le lani ngai e sei no ia oe. E manga o e ka lau songa i miki. Le uke kalangoa kulenga ngana tu sao. E le i oe ona o se faa vai wa solia. Ia anga wa e si la fia. Le atawa. Fai sau fesili. Ona yeilo si vai ngau te fia talanoa. E winga nga i le vaenga le te tau. A tonu e au ngā iau sa i linga. Lau sunga le tamai tai fō mai wau teilo. O nai le tapunia lau api. O au sa i linga e winga i le vaenga lea. Ia a tonu fō e au ngā si au tamai a ngoso. Ai watu lau i le vanoe lau sunga le ataua. Maro an peto. Mga i e whaalongolongo i lo pingalo. Ia e masi fōi whaalongolongo aku lua whaasoa ma asiata. O whaalongolongo aku wa lewa kerenga e ngai ao le mka upu lea since 2003. Lewa kerenga e ngai mawhawhau lea i le mka upu. A lewa kwa whaakingo kausanga nge. O sin mua ia oe. O lo fia mka upu lea ngai mawhawhau e whao ngai o pepa o la waonga. Ioe. E peila tala ua sa o fe atu foi te mo sola. Ia so le mata upu lava e mana i foi fata tanoina. Ona ua o foi ia le tato langa le nei foi taimi. Sa o fia mana o lava so ina pe ai sea ua tai ia malua tama itai e leo ni Samoa. Puma tina leo ni Samoa. Ia mfa fine ua o lo i fafo mai tua o le anga lu. O le la o mangera o lau susuenga mai o leo foring mai o mau lava lo finga lo mele o iai. O e so finga ngalo e fa documentary fa lo kere mka upu lea. Pai wa ma o sa ia fa malu lo to la vitala tirene. Okay. Fai foi la o kulanga lea. O e so finga lo la fa lo kere inga se o mka upu lea. Lei wa uma fela documentary o la documentary lava laia e te e whaalongolongo mai a tangata i le whamatalaina lava o le tamaita i politina man whawhawhine i le ala sa lato ina i le taina o le malu lato lava malu e la ui pawala la mea whai o le whai o documentary lea ma whaali atu e pula i loa le whai le to ma whawhanga ma pe tatau pe le tatau pau lava la o mea sa fai o la wale so pe ai sea o la to taina le malu mal pe e leila sa ai ya tatau e fai ai pe e fai ai e sui la to finangalo e lo se mele na pau la mea fa so o la wale fisilingiel mata upu atalia manaia a letalia le manaia o le si foi la mea ta foi to mana tuaina e tu salava po umala o pepa le umala so tu salava pe umala o pepa e su e pe se le pesa o langona basa o iloa
le tula la nganu ma fa Samoa wa le te pa fonga mai ma sisi le mai ia e mu ala le vau o le lava fai lava ma wa o fa Samoa ia e pai ma tala no fo i matai o lo o matua fo le lo le la nganu fa Samoa o la to fo le fe so ni mai ta ia fa longo mai lava lai se atu se upo se ia fa malu atu le mu lava vau a le me lava le lo te la tua ia o lava ia i wala lo te la tua o tala tu o le tala lava tangata lava ia o uma lava na tala to malu uma na tala to pe ia fa alia tu le tu singa ia fa pe for me documentary le la se maua se aso i luma o luma le lo fa so fo le tu ona va tu la ile to si la ia ma tala no atili ia a le tu lava la malanga no fa Samoa ia o matai lava na sa o lango ma lo si ia a le si foi me sa tau to mamla me o le pepa sa tu sina fa apel la ititi e la ititi fa apel pepa e te lele nganu fa sa fa petele nganu fa sa e pa la vela la ititi pepa sa o tu sina e fa matala sala ina e foi le tu malanga nu le te mai tai e o matala to e lo ni sabo o mata sala to pe o la to malu yo le mela na lo te sa titi lo la bala uia ale ma to la bala ia o su e au academics e le se mako bias ele fai una to no fa masino ele se matonga luenga le na matonga luenga ngale fia iloa ia ma fa o la iloa fia iloa fa o la iloa ai a foi na fa la iloa le mata o pule e ta watu ele malu o pa io o e fa funga mai ia o lo ma fa le luenga le o le ala so to manatu ia fa so mai lo e mela le e mana e lo la auxilian pet ia sa no mai e ala ko ke lo fa finge yo pes e lo longa ka malo fa finge ai o lo research lo is our intention e fungange encourage ai ka ia fa finge ai ki e o ka malo ma encourage mas fa finge o fa mene what is our intention fa penga ola we lava manatu la tala sa tu atu whatever ona umana tsafa fa fine ia leila so encourage no ia ona uma ona tala to e foi la fa fine o toilo isa mo lava ia uma la tala to mal uma fa la no o fa atu foi tsai mo sola ia ola to ma tu le nganu a o lava ia sa o titi le fa fine fa fo mal nganu la uma na fa la ngal wenga fa le fa samo ia ma le fa suenga uma o fa matala fa fine de ia o le mele sound fai a fa pe o panga o e loto e fai la ia a se o fiona o la o ia lava tu lava te sala pe lava no e pe fa fine e pe sala to malu pe le ai a ona uma foi na ta foi ia songa imitiatina o te sala e foi lava no ina o Simon Muli al peto ia o largo que lo fa finge o peste ela o su engale ole taimile nei le tula le fa sa mo pena lua pe tolu sa o mawaina ia tu singa a vainga lai tu maila o lenga nu sorry le tu maila nu na le to tasi lava sa tu la i mai malo to mai e fa sola na la tsa tsalanga ona o isi e muse e fa lo mai ona e fe le mela le tu pu mai o man mata tsano mahana ai te le lopola se yo se tsai mino ti lo to ko meni mai ai ona te le pisi le nei tu ai o tu mai la Faftela sunga il tama tai fo mai le wa ma wa le vanga le. E o le fa no ngo lo loto. O a se tangata o lo fa se por kalame o lenga no uma le fa Samoa. O lo fa no anga. And don't get me wrong, I'm not personal here. O lo fa no anga. Pe a fa pe na o le to o lua tangata o le na fa ye la usu enga o le tama tai fo mai. Ai o le a te le se a fianga. O le a e tau mawhai e whai, e influence ai mawhau o whaafine o i lātou o ni tamatane, e taina ni a lātou malu. Mana tua mai fo, se whai atu lau tala lea, mana tua mai fo i le tala. E te tau alanga o tau o le au whai research o tau o le eile whamanu yanga le tua i tūlanga nei. E te tau na siaki le pāleni o le whai ngā vaenga, ia ona tusi le o sau story, tusi sau whamatalanga, e pifo i o vaenga. O le anga no fo i ma le fa Samoa, o lona fa vai papa. E a fua mai le fale o matai. E le a fua mai ni fa ala potopotonga, po o ni fai ngā wō, po o se alofa ua pulu nau nau.
ina ia fisoasoani se uō e tau whaaleo lana ia pito la au mo na langona. E pei ana ufai atu. E iei le whaafine wa lewa na o loa mai Samoa. Sa o te loa nai te si la fia. Sa whaingaruenga le arasa ila ule ta ua se o le swafa le lei o le foi a whaafine. O le tangata mua le ano wa ai le malu. Sa au fesili ai Samoa i le taimi, ai se hawa e aluai kālau malu. Ai se ha. Ele ai ma se attachment whaanga nuu o iai, ili tali a lea whaafine. E ifo yo uso o tanga fo i le paolo mangafa ua iai walanga o lona uso. E no nofo maresi fo yo utau ainga. Ila fio anga vai moso. Ele ai ala se vaenga so tanga mai ai, ele o iai fo isana mau. O lana lava tali. Ia olo ufia kengia inga kekele. Fa mai o lana tali lea o lona afia tama itai na te tele. Ma ualu ai valvalusia o le fau le tufunga. Ia alea wai loa le tufunga. Yes, e mawhai ona tātou pointi no tātou lima le tufunga. Ai o kufunga fo i ele o ngi angelu. O le fo ua sau noa mai tufunga mātutua o le whaatufunanga i le issue lea. E la tau te le i o ina. O nei fo i ona po na te sila fiala usunga tama itai fo mai. Ua sili aku le malosi o le kupe, ngai lo le whainga o le mea sao. A e aluatua, alatua le whawhawhine marisifuru awheta la parasi limo le kufunga. Ia o whiangi hanga ngu koe a pala inga ele toe mamalu ni whainga anga nuu ina, ona ua malosi le tupe. Ai ole nau ta inga mo o tou o le au sue sue. E avatula mātou whaatua tuanga. E tatau ono tou ave sao ina le tātou wanga nuu. E tusa foi o ta iala mato mai ua o tou maua. O le anganga le nau te fia whaasoa tuai, o na o mai leo lau tala se i whai atu. Ina ua o mai teine nei e to lua. Le anga ele o tae mama ti le whai ngā i le mātou fo i mau. E ese. Ai o le a le ta ua atua. Toi fesili lesi au vahenga le nae toi ta ua tia ti oi. Ina ua sa uni le au mai ta i e fo i mai Samoa i sa ili le a ingo lo lantina. Mai fiti. O mea ia sa va ai keinge ia. O lae kaka ma whaala e iai ka ngaka fiki. O le ako kungu mai mo moe whaatasi. E tātiti ai au nei totonu. E le i ka pea keinge iai fiki. Leanga o le whangau, o le ki ngā o le Samoa, o le fiki lo laka maa. Ina ua te tala mai o mai asile a ingo lo lantina. I le whanga. O mea ianga wha mea lofa iai. A lua maua le a ingo lo lua ki ngā. O mea ia ke rua whaala e ia langa ilengi kako ofu whako a maua kako lava ingo o mai palangi. A o mea sa kawa i o kako kingo. E ngā o pau la au o lau la au. Siapo ma le laua. Po o kanga loa i mea i o ingo mo mamanu. E tā hai i le ala o le mafu anganga whai ngoa i o le la e i o Samoa. E kawa ai lo tātou le lava la vātu lou. E le i o mai keinge mangi mamangu o mea ia mai fiki. Whato a maua uma i lau whanua o Samoa. Inga ua mai le au sanga keinge. Nga sila fia le leie keinge. E le kaangi keinge. O le pinga e lea dokta. Se i o songa kulanga peino o whaiatu. A e fia polo fesa i ingirisi marangu mela halu le ingveske kaunga. Aya e fia maua mea e ke maua le whalo makai. Ina ua o le whaalilo lilo le nga kau whai e au mai ka ia. Nga kau o mai nga sui e la ua le pese. Whafonga fo ila ia la tala. O le ka pese ia mga kua. E ka kākeinge a e le ka kāngi kama. E whawhewhenga e kango e koe wha mga kuisesi a uange i ngalo pe a whape o le o langa e wa ai e ka kākeinge. A whai sa ka kākeinge, ai sa haungi au mai ka i e whi ausi mai. E le ma whainga e whairo uso wa ai mga kua i ngalo ia o ele mea lea. E ka kākeinge a le hai. Na tau mawhai la te mana tuaina ina ne ingalo, leanga o la uang kau mwhai sui. A o le mea sao a ia e ka kākama. Ai inga ua lao ese mai male ato au. Whai loa lesi keinge i lesi keinge, manga kua le mea lea. E tatatene, ai le te tālanga i mamao le sami le la ka whi ausi. I whi ausi ngalo. Sau loa male la au sanga. O le mafuanga ngā kapuru kele le kapuru wai le kakau re kama. O le o ngā sami kele le ngā sa folau fe ausi mai e keinge. Fe ausi mai keinge. E a fesiri lesi o e mangkuar pese. Fa mai i oe e kakaka ua e le kakakama. A rua sa hungi nge ke rua o masou kei ia so kako laiki.
ai kau faku se pelo ka ole upu ale ka ki fa manga kua ka ke te yo ike wangalo ya oi oi mo ai a fai o se mea ile ka wa o ai se pelo ele se upu fa pe e manga kua le anga fo ilanga o mai ya ole mea la e ka ka ken ai ina o inga ka yo fale a lupo le la e tau a mai ele vaonga ngana o le pese fo ile wa pau anga o le pese ngake kau fa a widi ilinga mainga fa mai la ia ole fai sua nga kofu wa ilalo le sikeng ai ko hea mai lunga ua ngalo upo le pese o le winga floloto le mai a wa ngalanga wo mana tu e fison ya tu ilau tusi o ele tu fine lo sunga le fo mai la ngai mangu ka va e yonga fulu e mangu ka va e yonga fulu inge meang ua avea le mea le sa o ma mea sa o kupulanga mudi o le mea ua tupu ua koe maulu i lalo le sikeng. Manga kua lai fe au si mai kenge. E koe sau i lunga. Ua koe sao longa maa faufau. E kilo mai. E lea ngā fakia e la ua. Uloua. Leanga o le whaafonga usi sa mua o le filongia lunga o kako. Ai seke. Ua kilo mai sau lo le sikenge mawhai ai e ka mai ka inga. Koe wha sao i alpese. E le mawhai lea ngai sodi ai le waa. A e vai mei kakai oi fiki e fa lava o mar ka makulo war le upo e ko ya kia e le ma fain ka faia e so di ele va melia ko e fa fo i pese me nga ya kaka kama a ele kaka ken wala vale va e nga u te vatu le nei taimi wala vale va e nga la usunga te mai tai fo mai o no ngole lo to le ai le ya se si o te leo pe ya o tala o te ele o e a o su e ngai au ta fane leanga e yai sa ma vaenga o ngā luenga e le ka kaunga solia tasi lea vaenga ma kai o masiasi ai fai a o yai se kenge kai mirengai o fonga e ki fia re casa o songa miki ku lower upusa o ya ko ya kia au e ke fa valvalea au ai te alu e la foa i lo tino e mata i lo tuangane ma soli le va e sa o le mafua anganga nga koe fa sa o ai le upor pese eska ia ona liliu lo le tufunga o se vaenga e tau ona pale ai tamaitai ona ole langa luenga le lei wala ko e faia me sao ka pe kama fa mai lo mar fa tufunga nga su ale na taimi matolo wena ole falelua kama ikai ole a faila to malu ma fua sea se wa ko e malu le va kama wa ko e malu ka ko va fe ngainga ona ole lu fa me sao lau sungar ka mai kai fo mai o koe upu asiaka fai mesa ia whaftaila bala whatalinga le saunoanga whatalinga siat ia o le sao lava ma le tū lava i wa e sauno mai ai a pangalea e sao lava talanga o kul tatu atunu e fiu lava su el sao le whasamoa e le maua te ese e lalo ma nei o maua ina me le tūne te no fuma oe a o le tūle te no fuma au ia ese foi lalo tūle ona o le tūle o le ona o au sa o le lei lava ha ue tu funga to alua sa wa o foi au e matai o nuu ma o nuu o wola mai ai fa pe foi mato ainga ia ese foi e pe tolu e pe fa ia tal anga o le tūmalanga nuu o le mela le ta o le tatau sa o mawaina ai sa o faunga ina lava sa walu foi la fisilingia pe po feo o vaenga ye sao fai mai lo le fautuanga sa mai tia su ele mea e te loa e tala whenga i lau suenga sa o faunga ngai lola ia lea o le tūle o le fiti ai a sa fanga i le tūle fiti ona sa o lato foi i malo ia poto ai foi le si fiti sa i to tono lo fisa o lo ia su ina le tatau le mamano tatau ia male siapo lato lava pitonu o le mela le na sa o fato elo matala no elo pa matala melo ia le tū fiti ai o fa matala ina tu le tū sa mo le te lo e pepe fa peto le fato i albela le o le au su ape lava la le te lo ina o le fa matala o le melo lana o na hala i lola no whaonga ina lo le tūle fiti whanga me tūtene ta o e lola ile whamasala i lola ile tala le wingo le pe se a o ta tai whawhine
I tolo le oni Samoa ai uma te sala to malu ia fa fine ua uma te sala to la to malu a lo tua I fafo mai ile anganu o le si foi me fam mole lava siata e tolo ile fa ia tangata sa fa fine Samoa sa o fa tala no sa o loina ai to tel e pe lima ile ono ia fa fine sai tua mai o le anganu o lo te loina ua uma ai na le to atsasi lava sa tu mai ai fa titilo la no so suenga le fai ona paula vala na le tu la so suenga o le matsala lava e fa nga se si pe talia pele talini na to fa wa tili awa ulava ia mala o titilo tu ia ia o fa pe la tu la na siata ia malo lava sa no awa ulava ia mala o tu mala wangadu o to fo ilava o tangata lo te talu toluina o mo na o ina la fa Samoa ia ole me lava ia lo ngai luma le te lo ngai tua a fa pela e la te bo mo foi ia sa no fa mo la le le internet to le lo po wa o lave fau e sa noa le ai o le vai ngai via fa sa mo el Jofine ele o sa tu ma sa wanga nu o le mele na o fa ia tuanga nei o le tali tonunga le na o le tato wanga nu ia ila pa tu fela ia siata ia o le mela na e tate e la ona esela le o ingo oe ia esela o ingo au le o ai nei taimi nei o pe lela le ma o le la o pule e te fiu e su ele sa o le ngol fasamo ele maua o le me foi na le o ma na ia o nga me tau o le ola fa nga ina o tele a besina tia fa malu o le o talia ina o talia mala lo salo fa mana ia foi ia o tele foi tala e tala sunga tamatai fo mai le nei vanga o le fiafi e le foi se no ta inga ia fa tau matatau matulanga o le nei a e le faina e pe no fa ia tu o le o te tala no atu ona ua fa fonga tu fo ile socio fa fine ua sauno mai taika ua sauno mai o le more than 10 20 fa fine e mau fa tasi ma le mau le atu no ma le nganu ia ai le faina le pa mo le asia se fa sa tu lo sonoang ole fa toli lo fa o fa ya tu ele o fa fine o matua le lo le fu tu ma no fa Samoa au fa fine o fa fo mai le pa o le langa no fa Samoa o ia o tangata ia lo o ma tsala to malu o tama tola ia fa fo mai le pa le tu ma langa no fa Samoa o la tole sa fa tsawela o suenga pe ai sea facili do you mind of see oi tu funga le te saunoina e io ina ta fa fine oi tu funga le ole o tele I fa ino inga le file te funga le tsono documentary ma tu suenga ona e ia inga ole so suenga sa io sa fa sa ina ono tano ia ona ole tumalanga no ulava ia ale fa so suenga la le fa university a fa pe le ale no se le fa ono fa ia a fa pe io le se fa no fa ia ona ole meta ole confidentiality ia fa pela o lo to suenga ia atua tu lava ia to lava no to sue awa ulava ia e fa pe te mata le documentary e pul e tawa tu lava tangata o mana tapo o aina taina la to o melalna e tu lava la tangata ona le mata pule a o lava ia I la uia wa inga la le fa le o le confidentiality o le university e te lo isi ngo ele mafai ona o tautalaina a wa o tautala lo ia inga le university o te la ia pa ia tu foi le sauno nga la fetalainga malo fa lo sunga tu fo mai te lo wa o le mesili o le wa ma wala no lungo le tu ia o le fo fa le o le mamalu le tu no lo fina ngalo no winga ia o sa ile linga ia mo nei fa fine fa fo mai ele o fa fine no winga ia fa masino mai la o sa mo ma tu foi la tu le lo foi la tu fa sa mo ma tu pa fu mal pai e lo ia se o so se wala e to te amana ia foi ma tu ti no foi ma tu sa mo ale ia le pa fia ma tu e tu pa okay, alo fatele tu awane ia iso fi awane e aru to ta sa so ga miti ona wala vala lo ma fala ma fatele alo fatele tu ia fatele lava ia manuia lava fo fanga le to le nei fi so fo ia so fo
Se ko ingula vai ko vive. Ya, inula. Ta tatu malolonga fa ftai ole o mai ali tanto fa tal no nga malisunga te bai fo mai ta tatu malolonga avoi mai fa fe lo ili sunga le lo ia. Ele le fo di sa walanga songa miki fo male lo ia. E lungo tanto wa proclame. Te mura watile uan te alai titi level i July ono ai to ai tonu uloa ma le sa o le tasi o pea au le lei ia ai fōringa mai no wai to faali le pea ale pe wa uma mai ua tau toi le fi mana o le pea Pea fai swa vai. a tara fatu no sunga le di loia le di fai pea fai sunga i miti runga o le tato por kala mele vanga o le fiafi o le ali sau ia walanga o le na to ai tonu mai o le to wan mo mo ia le to no foi mai le o so fina ngalo o le sau overall summary le nei vanga Le vai nga le ka pole a pe fa fo mai an peto. O le fa nga le o le fa ilonga ko singa kwai mo influence wa ingisi e maka pule mga fai. O le vai nga ngo le ka pole. O le kero ngo mela le wa lau e fa ili research le. A ke le pepa le ko mawe e mia ma fa ba pepa le. A le kikin ngo mela le mal pasenga ka ye fa nga en peto fai langa research mal mele. O nga pole. O lo sunga le li i loia. O le fo i tele au pepa nga kusi makulanga uma. E mawhainga e whaia na e mawhainga o whanga sini au mangaku ma tusia loni au fina ngalo nga o se luang kanga kanga e whakarangoa mai le toi titi lua se lau afe le populations o Samoa maybe 50,000 o whaafine to low. Anga le lua kangaka a o kangaka fo i le oni tangata tausi nuu e le oni tangata o le anga nuu le sa ngua mai o tangata o lo i fafo mai le diaspora le tuti ai fai ma vaenga fa vai e kusi ai sau story. Memo mua it's like ia te au ia o mo fo leva no e ofo le la i Samoa. This is very demeaning. In terms of research, vaenga le lunga le PhD o la ko e deep o la ko research. But ava peange e au mais e fai sau li ko la arguments anga ko luang mo mau. Very likely no one is going to listen to it. But let me take the issue o le pe amale o le songa miki mal kakau. If I say comparison from international law point of view, because ele se anga ka ko ke pisa I menge. Ale a kongu al peng fiki ka kangaka. Ava ainge le ta moko maori. E le mawhainga alu se kama a whaimea lai whaire kengi. E wha penga fo ila peka ko vai isi indigenous le ia peo le au mosalemi. E le mawhainga kolosi. And o I le au mai ei international law se protect ai principles ma values ia keep le integrity o indigenous people malako beliefs. So ia kia ula I don't think it's fair pe fa penga se lau kau sanga kalunga I pe Samoa. Le songa miki malaka kau Samoa. It's more than that. And now we start using to lower. Now we start using colonial mentality. E influence hai lewa aya kangaka. These are some of our treasures. And not everyone can be able to wear the tatau. For whatever reason, that is their right. But o lea la aka ngia I ko inga research fa penge. With great respect to the academics, lea la aka ngia I ko inga research fa penge. Ua fa mama inga le value of one of the things that only Samoa can have. Ole kakau le ole songa miki I alii male malu I te maitai. So these are some of the things that we have to ask. If I would do a research, I have to ask the questions. What is the benefit of this research to the community that I came from? O iai la se pengi fiki o inga research nge. To be quite honest, e iei palalangi wo mai, kalango mai kia, because they know our work. I have a songa miki. Because social media is pretty much it's spread fa mai. And ele whaingo fie lango ka kali ei ele mea le ka kei loe ka ika. These are fundamentals of our culture. Pe awha pe peo songa
ale ia taua. Academics have hold a very strong positions when they express their views and do their research. Because o i le la whaapea ai kupulanga i e whai mai. O le sa wharsusu e ngā ai mai. Therefore, longa winga ka e sa. E whaapea ai e sa ore me se. But let us look in the global, from a global point of view. O ai kongu ai o nganga ia le kaucha le kaukalango ai. And why are we going to throw rocks at each other? O se le whakulanganga songa miki male malu o teine a tamaita i tamine. O le kali ele ai. It is what it is. And ele fo se mea la au mai e kukongu i la kou ia ka ua whawhawhinge po le community there. We have to give them the respect. We don't force them to wear a malu o songa miki. If they are female on that part of that community, or if they are male, a lai whaapea e whaile malu. It demeans the value of the malu and the songa miki. Lenga ko vai ku le malanga asa lesa lenga, le chokom. How amazing it was to have those songa miki malako in serving al kupu. Because it's something that not only Samoa can have. But now we start talking about the minute we start throwing ideas and opinions to these things, it's like we're reducing the value of those cultural identity. O lo popo lenga le ataua ma sauni o le sui ai fu o le whaavai. Ia tulo. O ia ke au. O le matua sui whaavai o ia tu ai ngā tustusinga. O te liro fui po lana mafu anga i le mwhai o na tau mai ia sua wharakufunga. A walanga a mga oi angoa sau mau. Kaunga ko tinga le nga e o mai ma maua mai ia ni resource ma tulanga fa pena. A ia te au. Ele ia ma se me ka u kulo. Ongia o onga mo ngi fa finga i kuapa mai kulo. Kuapa mai o ila ko boro ila nganu wana ngol melele tau sau no le sunga tamai tai fo mai. Ia te au. Ele ia fa inga pe a fa pe ke kango tell se story. A se fa finga le mafu anga ka nga maru. That's different. Yeah. Like ke kango kusa lawa va kuya oe le whakanganga whawhawhingi. O asiata, can you write a story about the reason what wa yoka? That's fine. Yeah. Al mela leo lo ka mo fai loa e avea o se mau angoa. Mai ka mo fai loa e spread pe o sa COVID. Yeah. That's changing the foundations. Yes. O swinga nga o whaavai o lenga nu. Mai o fo lo loko. Pe a yese ku funga re kai miringi o whaafonga mai old and young e nga ke io inga le ko inga mau awalanga o fisili la e whaakanga la ngi ngu o ifo la whaafinga ia mangi ala ko malu e palu waile a e whaakanga e whaakanga ngi whainga ngu le kawarunga ia wala waku le alo le o le sa o ka ko ngu ai mo o whaafinga marmar e rengi me whaape whaia. Even worse, pa fa pe mo king e o karang pe. Ia pe mo mai la le king e sa o kaso ngai miki. E nano fa ia tulanga tulowa. O tasi le va nga langa ele le foi le tato to mo fa ora ngara program me fa tai bo ma pa anga ana tanto program. For the first time mo va ile ngongo e angry face. Calm down, relax. Relax, my tato. We feel you. O le tau te langona, malava. Tu loa, leo le winga ta ua le mai e whaatala noa. Ala leo ngā lea. Le ua mako koe fiso soangia. E to e tau a mai to tonu o le moa le ala le tato wanga nua e peino whai atu. O vahenga ia. O le sa, o le ia mena le se whakoela ukala. O le a tonu le vaenga wala ofisili la, o le a kongu wa le vaenga. O le ngaruenga le nei po le whaatufunganga le nei e sa. E iei le aka ngu umakamaka le wha toi manatua. E iei le aka sa, po le hae le aka fo ile le tattoo estea. Sa iai mea sinu le anta lea, no va iei. E pe ua ave ile wha li fa le au whaiaka ma le au urou. Ile au. E pei o se mea e sa. Ai ia ke au mora ukari kongunga le ia taua. Ma lau sunga ile loia. Ele ai ele sa le au ile whakufunganga lea.
Ai te rua sila fia o le vahenga piko isa o le whakufuranga lea. O le lama. Ai e maalia la. O le kelo le au whaiaka ma le au whai movie le kau ke wawa ai e fo ua jau al whaasoa lau tele lea. E ko o le anga ngu ma mea o le anga ngu. Ai ese mea la akau ma whai e ave. Le hai. O le au wa ia manga mea ia. Mo le sau. O le whaonga inga o le ngā ruenga. A o le vahenga piko isa o le ngā ruenga. O le lama. O le mafua angara ngai a lainga whaile upu o le kungu. O le lama sa. Ma le lama avea. A e leu sikai. E avea le lama. Ai lea ma se whaapea mai. O ngiau sa. Ma ngiau. Lave. Ngiau ave. Se tati tala noa lo le mele. Ele isonga harpe angi. Ele se lau sang noanga siata. Ona a mafau ila e latu nei o le te latu mai lau nu le te ale ave se si le sinu. Ai ke alu aku la whapea o oe o le songa miki au oe o le kengi. O le luma o sale valas. Lai lakungi e kumalai. E sa or kala le skoia inga. E ka kala lalo ofu whaari alo pe. E le mawhainga ka kala le ofu le o ka mai ka i. O le a fo ila lea o ngai koe ka e songa miki a kama. Pe a wha pe mawhainga ka le malu o le kama ka mingi. Ua reduce ma di mean le value o mea singa sa moe koe ngā me whape. Ai lai le matanga. Longo winga ala ku lola walang o le pe ai whasau sau. Ai, whasau sau pe. Iponga. O le pe ai whasau sau. E ka kala le ofu. Ala ku la e le kulo le kinga por le whawhinge por mo le a. Ai la ku mana usonga imi ke wakoresi. E mawhainanga ka kala sau ofu. It become a fashion. It become a fashion le loa. Sa oira ki e piko po rubbish. Te loa. E mawhainanga e kango ka kala no ofu. Tanga o le la e whapenga. Ia, le wingo la titala. O tatou wawhea, to lou lava. Lei o te whai atu. O te upu hui tangata e whautua ina le sa ililinga a le sunga tamai tai whai au. O ia fōmai. Ia o sisi fo ia o sisi. Se ile whai fo sao ia isi fōmai ia hela a vea fo i le meo le a. Va iaku le au le leo le fōmai. Ma mea fo i la ko le kau kakala sao i fōmai. Ai na o le tau io ai me whai atu ai le fōmai. Okay, loa. On peto stangata tamai. Ya ka mai kere ang peko. Ma ke lo fo iwa ver ka ko pokara mangi fi mea. Ang peko rewrite the whole thing. Change it in a way e ka feeling a family me na ki fai. Ai o ke ka fai encourage ka fa se le mele ka lo ngi ka ko. Ola ofisili la ko farata to me ilo. A o ngi la o se kufunga ai se ro la anga peto. Ah, sa songa miki. E ka, la mea le ka. O i renga mai na ukana. O wa o mengi o ngaru wenga ngi. E fiu e ngi koso. Ah, ngai tesi na fia. E ka un koso loia. Ngai o mio fiu. Mai kan. Ele ya ko se di mami u ke nga kau ka ngore. Mai chen vai. Oh my good boy. Koyo kiana ni mi. Ore lang kamal. Okay ka. Abisa. Abu lo dia kosa tahu kosa. Yar ko inga longo wingala. Ore mele la ku pura ore spila u fango nga. La akile lo mane kufunga. Ole lo ana le influencer melia. Ole akile mar kufunga. Ai sia le ngala aka so ngai miki a finge. Ya. No winga pone ano le fiango fulo le ku fia kufunga ai unga le ko sa ka por karame ko. E pauala uia tu o lalo ile atu. Ona o mene yo o mea sina le atu no ya o mala. E awanga fale ko ngoises a wole avele research for ya lea alo le atu no po le foi kamali yo le ko ma mea e ka ke kama fai ai make history. O lai sila mio mai kua a mai la ko sa pupukia mea singa le ko pe foi lo kakau.
And I wonder po to soifua mai ia tu funga na ratu te tā ni malu ni fa. I'm not sure. Te le loa ia mani songa imiti ni fafini. I wonder po to soifua mai. Walanga i le ia masesi. Pe ke kufunga lava. E ke le sao i sa ia. Pe aso di sa. Yeah. Yes. Where's your finger ukasanga imi? Yes. There was one. Okay, longa ese irki ngore ole di imale makamai ke longa ka pa para ki ngore makai. Wai moso. Mangala se tampoi. E ai le kina sa ta lava le tufunga ia e fo ile yes sa le ngola te tala. Yeah. Pe ango fa yak. I don't know, fate a wau te reo lopo to soifua mai, a whaile o koe soifua mai ngai kufunga. Ya, te leo loa ia ipo le anu na. Ai, o le vaenga le la tatu wha me e sei mali. O le vaenga te whia mara o tatu wha sosi ka ko mua i tūlanga o tatu iai mene o atama mai. O le ua lau e lesi wha sala lau. Tu lou le upo e toia tia. Le valea o le fionga tamai tai pāre mia. E le I umana o ngai ona whailonga. A o le ua la lau e lesi whaasara lau sofa ia ka ngaka puro. E le umainga. Ngala lau fo vai vai olo. Lau le vai vai olo. La vevea atu ai ma le whainga malo. Au pelo al foskalai. Oh, I mean, it's just crossing the line. O le aso lua sofinangalo from a legal point of view. E le ua... O se issue le mea e kakaunga whaasoa po o se mea ua too much le saungoanga le ko inga whaasara lau whapea. I remember o le awhionga I awhia me ua whaulanga masters in New Zealand, and she was awarded a PhD I Samoa. So a whapea ye se kala whapea ngā a lea fo I ofisa whasara lau. E se longa lua. O le poko e leo se mea ko kingos kangaka. Knowledge is a gift from God. And a whaapea ke sa ili ai. E ke maua. Se whaela singa whakai ka inga I ngisi fo kai kai e le I uma o ngā ao makua I si makia. Not Samoan. Tim Boucher. Oh, yes. Tim Boucher he's a farm boy from Tikuiti. O le whaafika uli le I kakangaka. We are so prideful. And ave ifo le prideful le ma mea ua kako mafau fau e a kako o kako e o ninga laulangi le kau keye. E le whapea la ia ke au whatever people achieve, it's all to themselves. Leave the judgment I le akua mga malang foa I kangaka, including the knowledge. It's the same with what I know. It's none of what I know belongs to me. It's God. Ai lea, kusala o le kaimia kau ke whai kio ai ka ngaka whaapea le valea, malea. We are not targeting that person, but we targeting God. And in that sense, o ai ka kou ke whai kio inga luanga le sisiris. Au maila le vaenga kula fonga o ngalanga o le amakanga ngal siri ale sunga ya siaka. I think o ilo iwa whaaleanga. Di fame, ele foi whasalau based on what peo lau songa ngalinga iei. Ele fiunga palemia, given o leanga o whai ako. Because I know o lenga mau le masters a le fiunga I le kumaikai palemia. A o lae, pe uma o lae mingiska o wha amasingonga, po mingiska o onga ile paki le HRPP. So, for him to say ele uma ia onga le alpalemia, totally wrong. Wa ave ese ilang kamali ia le fiong alpalemia. And if our defamations is Samoa, if our defamations law is under the criminal code, o I kongwala konga me I lolma ia le lofiso leo. Charge ia le kai based on defamations. Ai sa uni mali ata wa mo fisilia tu le to wa langa o le visa e lungo ana por kalame. O hangi o nga failonga kai milingi. O le a songa kamau a inga o ngofo maia. O ia whaakusakusa ai la walanga e te tau ona tala noa mai le tangata. O lai lunga longa levo malonga whailonga. A nga i le tangata. I mean, o le kamai kai palemia. The toppest job in Samoa and probably in the world
Yeah. O le urua, o le kai o le, that's the top job. A le ua lau ka ngaka, you know, le valea o kurou le fionga sa whapiko. O le awangi ko mai walanga le sa langa le ki o, does he own a big studio of a big company? Ionga whailonga. O langa whailonga le ko ba ke sociology ma criminology. Le lang degree o ke le I lose kai mi waru e whaangalang degree yang me yang mo nang whailonga. O le kero kai mi nango e le sai pasal ke le makol kasi ya le kas fikolu ya ma a ke le for kai mi sa fai fare iko. O lang ngaro nga sa so ko fai fare iko. Comedian. Ya le brownies. La o mo bella. La o mo le yo se a bella. Ke masangi le la wa ngari. A mera siningo fa ngoi. O le oso I le lainga I le o sanga lainga. Sa kaunga oso I kanga ke kusa la whaidong. A o le oso fua I le mere. O le mea siningo wha ngoi o le whapunga le whapea. O le mele o, ko ki kia whapea mai, o le mele o le ngai mea sa moa o whai kanga le aonga. Ko ki kia interpret whapea ngā lau mai kau kuranga sa wanga le whai. Whapea wai o le mafuanga le wula ngai whai ngā malo. O le ayong ia onga kanga e kongo le. Almost in the cabinet for the whainga malo fo. O whangaonga siringa. Awa I Samoa. O le requirement awa I Samoa makai o ko wha ma whauka. E awe ko wha I kongo moka. E le whaia se kanga kai whaingi wha I longa mo I me whapenga. E ki kaula ia o kere le, mo kere sopo. E kawilo maho whau poko kongi se sia e kama whaingi wha sa longa whapea wai. He's changed. Big time. Yeah, Australia. And Emma Fail ka mai kai pale mea nga whakongo le Attorney General. Especially the Prime Minister is on me Scarlet Attorney General. Whakongo le Attorney General a whapea approve mai ingi whamaumongo ang kalanga whai. Lodge le defamation to Australia. And by all means, there would be a civil lawsuit. E paka asa whailalo. Le ai masenge apa pirongpa. Because the damage will be financial damages. O le no vai tunga ma faso fo I male fionga lupe matasila wa utele natia. Va pulo silo le motonga. La fu mai public la velunga. Walanga tasila tamali ia matua lai pe amalanga tu Samoa fa sala laule. Na ta to e alu I uputu sa. O luinga le no fa ia tu wala na fa isi utama isa ililinga. O le ala ku Samoa. Fe solo I Samoa. Ma whaonga mai ia le hotels, ma me nofo fua ai po le mauta fo la ingo siona tōlua. E whai mai ai anga porkala me, le wingo lanta tala. O le makua maka uki o le sau ngonga. Ia ma tau maua lalo ina ai, ia le kapeneta, ma whai mai, sa o le a o nga ia le. Ai mana tua le tangata tonu ana urua I whai ale tala lea. O kui lepa. Ia na tala na whaianga I whainga malo. Sa wailea male urupo fo ilea. A lea la. Leo e sere tūlanga. A o tama fo I whamai e tū le wā. Ke nei o le wā lai kūhoi. E kia au. E le I whai se susu e ngā polo. O se kala se kaka o ngofo wha auso e whai. Ma ko kongi e whai. Sa ulo whai. Awa anga skaka kamai. E kanga su e ia penga mo se whai longa pare mia. O angi anga mea ngā whai. O angi mkaki e wanga whai. E li o kaka wapenge wala wala experience. 40 years kongo pare mea. 42. Kausanga fia mea kongo pare. Wala lava mako koe ngā siya kuro sesi a kaka whai longa. Le a kala le whaila kusia le Jakom lenga whai a Samoa. Protect your Prime Minister. Lenga whai e auanga mako woma avi. O le winga o le whamakalanga. Ke le yo opportunities lai whakarakari mea fia me if she wants to go that way. Yeah. E mga o mia la se degree e le mga o mia se degree. O le lo loko le ko whakamari. And I think those are some of the priceless values o lai houdele. O le lo loko le ko whawhi fuli sa iso lo ai le whaia se whaiunga. O I ngā lewa I mai ika I. And Jokom is the second biggest group of countries in the world. O lewa I mai ai. We want someone like Fiame. I post here international post.
A ola ofisili la i le kangaka lea malanga whaato whala inga. A wai tasi ale le mafuanga ua ia saunoa ai maa walalo ma tau mama ina ia le tamaitai panmia. O ngai manga o pe panmia kuila e paulang kama. E kasi anga wai HRPP e tanga fia upe fua i le ba. Ai le eise va ope ai. E matuala no moana. Tulo wili fa pe tate fa ya tu se si tu. O le fo ile u matua ai. Ala ofisili la. Ai se ala nga fa ya inga ai. Langa kama fa ilonga. Ala ofisili la nga. Ia la e koe sa ingai la ia jai. La e toi la lau nei la tulo le lea. O nga le umongi fa ilonga. A ole ale mea fa ya inga ai ia dokta lupe soli ai. Te kau sir fia di. Ala ofisili la ia i le fo i ia no te fa long fo i fa pe. Ele i. Na paula maenga o te ilo ai pulotu. One thing o te ilo ai pulotu. O le whaonga tu pe tangata e le tongi. That's the only thing o te ilo ai tangata le. Ni usila latu fai Australia. That's it. Mai o kama kia fo menga wa kumsalo kumula i medi i kangaka. Le foi kia o medi kanga bini nga mai la ko famaunga mala ko kupesa kom. So ele o kama kia la le kala o ele fa. Ia, pauanga o le meu teilo walanga sa whaasala lau nei, e le matautia se whaasala lau. E le matautia se ngā whaasala lau, e le i o foises. Kuloua, na paula le vaenga o teilo le lei, o le whao ngā o tupe tangata. Ma lafi solo pau ngā. Ia a whai o te tautua tupe le ngangana o e vanga ia so uma. Pau mea. Ioi. E paunga le meu kakelo ai, au se au ngi whailonga ia mana mau mea tau mitai mai ia. Anga lo ia. Si se lo ia, lo ia li uma lo ia. Ia. Ole mea po le lo ke pa ngwa po o siku. O fio fa imbe le popular. O e lua me population me o ka fa isi me le. O ka fa isi me le ang. Le la wa lo fa mele. Le wa lo fa mele. Wa ba ka sen mele anga le mo besi langa me fa ni. Ku so le wa lo fa mele anga le wa o fiu fa mele le si se mangai. E malia ia le ona ta pulo tatu tala noi. Ona e amaka longa kalango ka fa pe ile poko. Ia ke o ke mafau. They are so toxic. And they are full of jealousy. Yeah. Because ole poko le fer kala kuspa ia. Ole poko la ngai ole vale ngai no moleli. Pe ale se fa kokka. Ia. E ka ke laulo winga lo ala le vai oles. O longa winga. O silia ko ka ko vale ngai lo ka kare ka ke laulo winga le. Ma ngai ke lo finga lo songa le loia. Le loia fa winga ko e loia o pasi le loia. Alo winga na la ina te na fai mo fa soa. Leanga e matua mausa nei tu ai ngata le lau valea. Ora tu foi le staimi na matua sawa le fai pule le oflet tolu. Le grupo. Matua lau mai le valea o tangata. Mai mele mau le ku ia fa pena. Valea e fai akua ia. Lela ua fai a maolanto anava. Ma fa upunga. O aso fai so. Le tau ma fai lea e. Ya, ai o lea. Ole atato mei mai. Ole lua feru lua ngor fainga balota. E fa maka e mafainga ko e run. Kuila e pamalimongi. A ole wa guilty. They are now found guilty. Il tulafono, tulanga fo ile le foma o le contempt of court ma le contempt of parliament. Ole ase e ongo afia iro la koe ka momo e le rua feru ongo. Le ase tiro na va ngalo sunga loia. Ole fa fita uli tu la fono tatu watu no usamo. Ele vai e fa loia and I masa le fa violet no. Ole kele o kula fongo ia sa fai outside of the constitutions. E violate ia constitutions. Ole fesili la aka ko kalangoa ngi fa violet ko. Ole ale kula fongo piko sili ang maurunga. Onga ole saving grace nga la ia ia foi kama i pe onga ka uswa fongo. Their right in the constitutions will never be diminished. But kalangoa lo electoral act
e le qualified. Even for ila Electoral Act. O lai vai o le tai vaenga o le whaavai. Ile sa olokonga wha le kula fongo o the right to kangakala, their political right to protect their constitutions. E ka ke kau mawhau la po o whea la le me wha mua mua. Ele mawhainga wha mua mua se skula fongo ngai law constitutions. O le wingo sa uia whamakaranga. Ke le yo se ngaruenga e whai sa mua, le koe ka pēnganga o kula fongo. Inga ima whai o ngā malu pui e le whaavai o sa mua. E o foila le nang le la ka kalangongi paloko le lua filu ongo. E o foi mau ke lo foi nga ang kalangongi foi maka upule le skami. Ile maka upule o le ai yongi paloka ai kumalo. E violate the constitutions. And o lai fa kanga ila lo le Electoral Act. Who serves who? E serve le Electoral Act le constitutions. E le va pe o lo ka me fai paloka fa me ila kikia ila lo constitutions. Ala e lunga le Electoral Act asa mo. Onga o le mafuanga lenga faila o kala e le ai lo se pa lo ka violate le constitutions. Onga o lau political rights le kongo le constitutions. Nga oia ke alu faila o paroka. E le va pe fai mai o makua vai mai makai o kongo. Saungi masiaka. Pa lo ka yali yakau. No, they can't force me. It's a freedom of choice. And that's your democratic right. A va pe ala e mai fai unga le ale kumalo. Wa kasi yale yakau. Au ke le umalie as a voter. Fa fiela. Por ka ngakala ngai le malie ma fai sa o ngalu sa o le Supreme Court. File a law complaint. My right under the Constitution has been violated. O le wa fai mai le kumalo le mafainga nga paloka yai. Ele mafai fo inga fai se paloka. They have to meet the requirements of the constitutions. So in bailan nga fal kula fongo e pe yo fesidi lo e fesidi er kamingi. Kele yo ka kula fongo la yai fa mai le Constitutional Amendment Act. Fia le alka usanga. O le fesidi o ko kongo constitutions. And that's where a lawyer will look at afa apea o lo amend the constitutions. Why does it sit outside the constitutions? Lono winga la ele ta auto mai el vaenga lea pe afa pe fatino ila lo le ngol tu la fono o le ua nga sala ya la ua o le ua nga sala lono winga le atu o la so fina ngalo ia ile vaenga le awa e kapisa ai ele entaito flewinga ngalo kala ka falenga ai fa ya kungar ko fa ngol diskala luongo ele ma fa nga o fera ku ai me o le lave le ka mai ka ku de sanga loya the American Constitution yes eu paro ka pesa o mai ka American Constitution yes ya pa paro ka ku le pa mo di mong a family Electoral Act ele ai because they commit a crime. So o le la afke nga i le amendment mal fa vai mal fa vai o le mera ka foi malo o le vese le pen o le amendment le inga ia saul fa vai e saul pe a vese foi la e ke le yo le on ngal wenga fai because a ko e kusi le fa vai it's a huge task o le ka ngor fa vai a ko le ku Aure sila vai ka fa le tono mta pura le wa elanga le wa sa no nei a ka ngo finga ila e amend le Electoral Act le ka winga ko ka mo ai fa ngar fa vai la fa fe fo ila le issue le fa mai le Electoral Act e le ka unga ko suia sa pa ki pe afa pe kuli pe afa pe ki e ke fia kwesi o la ila Lord Constitution you have a right. You have the right a le ima fa ele o amendinga o le a ko fo ia fo ia ngai fai pule ia e faile pe foringa mai o le anga fa fe mai Electoral Act o le o ka foringa mai me nga lenga pa ke re komisingo o fonge o fenga pa o i mele o kele pa le o le mele a le amendment asa ka nga lui pe fa se suinga fa va ele le amendment le inga se fe fa va mfa ngar fa va wa ri so la me ko mele le la ka nga il pele nga sa ngolo nga ko se fulu makai ma kasile kasi ka pa lo ka fa faire le fa se la ka ko fa penga foi ma fa fianga nga ka ulang because o ila ko nga le pa lo ka so a fa mai ar fa lo makai
with great respect le angu ma le falo makai a Samoa. Because ol kula fongo le fa yer paloka. Ele se kula fongo ol kula fongo le malo. And ol malo e avaku wele kula fongo e ka inga umma ya Samoa. So pen melenga sa ngoa ia le yatawo. Kuso ingale overlook ai fo I le right o ngai fefe au. O ila ko le makai o le kaukua. Ngale lua kasi au kausanga mawhai o ngai paloka. Ai leo o mai le mandate mai luma le whalo makai. Through le candidates le alu waku alu sa o le whalo makai wha pe ia. O le kupele le lavaku. Ai kalangoa o auluki fia alu le kofi. O ngā whaile o le campaign wha makai. Ai leo overlook dai le lua kasi kausanga le whainga luenga ia pia. Po le lua kausanga o le whaia wā rongo whakangi. These are all the people le protect ilalo constitutions. Manga kua fo. O le kako constitutions. Nga endorse mali United Nations. Leanga vai aku last week. Leanga o le fionga le lo ia sili ma le malanga team lenga o whaile lako presentation number le ICJ, International Court of Justice, about ele effect o le climate change. O ku ainga institutions ngai, e o ai loa le complain al Samoa. So mai leo soe. O le a maka whainga koe wa ai mai palangi. Peia o le pepeloka ko Samoa. Kalangoa le IMF, kalangoa le World Bank, ka awhila kiki a kupe. And that's where e connect umma ya mea ummangi i le economy. E o loalanga ka awhiofi le sau o fund, ka awhiofi kupe, mawawa ai mai le abuse o le right takangaka laukele I kongo lea kongo. Ia, o le a whainga ka whainga koe prove le kako credibility as a nations. E ka kau lava o ngā koe wa ai le whaavai o lea kongo. O ngā peon melenga sa ngoi pifo ilan melenga lenga sa ngoi asiata. Ia ila kou ia e choose e sui lako paki. O laenga, kosa o le whainga aku le e pamar HRPP nga iei, ngā kauma whai e mira I skula whongo e whai New Zealand. O le ese ngā o Samoa ma New Zealand. New Zealand has a unwritten constitution. What does that means? O le kele o vaenga o le constitution sa New Zealand, e maua ma le Treaty of Waitangi, Bill of Rights Act, Human Rights Act sa New Zealand, kele o kula whongo lai involve ai. Ngā I mawhainga mita I fundamentals ale malo. O Samoa, we have a written constitution pe o Amerika. E le mawhailanga mo moe wha pe sui constitutions. Because ile vai e wha ale kula whongo. O ai konguanga lainga kusi le constitutions. It's not for parliament. It's for people. Malo whaftai. Lono winga. Ia o le e whawhonga mai le au whaitula whono le tātou tunu. Awalanga I le vaia mo se le sona nga I luma. It's not a good le songa. Le koe o ifongi kangaka nga whamaungia la ko surkula fongo. Ai koe kamumu e merwhinga paroka. Mai le ka kaufo inga aviangi kangaka on kai kai. Kaka whai kura fongo. Simple as that. How can you be a lawmaker alae ke breaking ale loa? E whea lolo pea wha pea you never been in the legislature before. If you're lolo pea this is your first time, o le ale crime ngai ko meetinga le ua, you know, it's like your good characters or umar fierce full sanga lo, everyone look up at you. But if you were a lawmaker, you break the law while you were a lawmaker, and now you want to go back to become a lawmaker, well, it's not a lawmaker anymore, it's just a lawbreaker. Yeah. Ma ole a e tau mawhai fo I a e te I oe fisui sui a inga o le whaavai. For your best interest. E ka vai oe. O le mea ngā lewa ka vai a kuai le whainga sia ka kou wāmiu. Le ala fo I lea ia te auai ia. O te le I oe ina ni tu ai ngā tai. Ta I le whapea fo ina o whai mō la ua to rua. No, anyone. A ua e sori are kū la whongo o le ale mea la siri ai oe ro mako. E le siri aku oe ngai lo so sesi a po a mama. Walanga ia ile ngangana. Maua maisi au tamai. Maua maisi au tamai whawhatala. Ngai au kamai wai mo so oi. A ole malo losi o wai mo so oi. Tatou me e role lista tum tau. Whasoro wai mo so oi. Au mai le wai mo so oi. I cases fo ia lenga avaku ko kongu lenga ave te tonu. Ala auli ma le tina whatua ia mati mai vasa.
Ma ko mo foi ke se nga ko le ko ki kia ma ko pe ma ko fa nga malo. Le na to ave i to tonu su. Kang ni ave a kule pa. Ava tu lo ma tu foi na va tu sunga le limaro malo yan le Silvia no men ma papali. Ai ma wa mai la o ka mai fa fa kala. O le mea lea ko alia. O lai ua la ko mau ki ngoa e kiu tiku le epa. Ai o le mea lea mu whaloa i ngei leo. Ma le au si ngia ia la ko ke pingia le mea lea. E iai le leo lau a vaku kokong. E koe aloa ia i fo ile unga le whamasingonga. I le long service ar kamaloa. Moni al tala leo te whetu. E maka ukia. E iai le tangata ua whaao so wha ia tui tonu. So na fina ngalo malana motu ngā afa. Ma whapea atu i tonu i tangata ia la tau te whaia le so esu enga. Ma ua te wha maoni a ia sa o a e kiuti. Langa o lenga ia whaia kalafu i lele markua inga. O vaile lenga mani ua kama. Ai ai la le wha leo ngā ua so wha i kukongu ma whapea aku. Se malia ia e kou sila fo i le uminga kau kuos ko inga. O lea la pe ia ka ngia mai. E le mawhai e makanga ruenga o leo ngaro kāku le epa. Kau ke halua le uputu sao. Nobody e le mawhai. E office komisinga le ia ki le mawhai. Ia o la me venga le lo mafo fauta harmony agreement. O lea la alo whanga ia i le ko akele. But let us talk straight. Yes. When we talk about service, we only consider service pea it's a charity. Ila ko le whainga luenga pea lo kokongia. The fact is, it wasn't a service. It was a job. Yeah, it's a paid job. Yeah, o le sa kokongi. And if you lolola pea o le kokongi o e mai se kampangi, because o lai kama whai kampangi e lulunga le profit. This is taxpayers. O kupe taxpayer ka ngaka kongi la fonga i Samoa o eira a kungu uia ngei i la fonga fo ia ka ko le kongi la fonga ngei lenga vaku i ka mia o iai a kula e pai le whainga malo. That's how they were funding all their salaries. So o i fo ia kia o ke whaikeke fo i le upule o le ala le pule tau tua. E avela o ia whamoa mua ia i la ko le whaiar whaku ai ngai kua i uma mafio anga le se kupe o maua. A o le kama a inga la ia inunga ele o makwa ikelea. O ila konga e ia kia au. E ka kauai. O ila konga anga ngai whaia le service. A o ila kou le free car e malulu le officer. And even for whainga malo le kamingi, o lai fo i ko kongi la ko. Le ala ka kua ngova be a consider le service al koi. Ele whia fua. Ele whia fua. A wha popo ngi leo wha inga o kausanga ia ngā lue a ima a vea inga ia ma whaipule. And the amount of money le ngā lu i langa ia salary. Forget about what we don't know. Yeah. Do we seriously think that was a service? Service for who? Sorry. Service ari ole service a koe kungu. Iwa tuai fo. Ai ole fasi mantu o la ia tanga pe ola upwale ola uhintile le fe tu le tunu langa ke musu le atom sauni e fa ya tu lo tala o so singia le mo mai information ko ngang fa ko ke minga ke ka ya o te mili nei tu dilo kom sina le yim tanga wenga male operations atu tu ai o ile power il kanga wenga le fa ya po ai kanga la fa ilo mai langa ilo se le mele la kurka ko por kalame le foi lo bola to te il mai mo mai temine la me to te ya la ko fa kilo sorfo pe o ai nga o ai o le mele ai sa la wa ma wala la to sa ilinga ile itangi nei na vatu ma o mai la to kilipi fo ile ma la to sila fia la ia fa ma ni nga o se mata upu e o mo li ai ku le pa ai kolosi lo mar fafakalanga ai sau ko kongu skasio singia ia ai ka nga fo ia sko inga afai o langa consider mai record ia oi fo ka ko vai ka ko me o fai ko They become decision makers instead of they are enforcers. Ku so le wa ku leo lo ia ko fa msing
ai o ti whaasasa o le tūlanga o lo ta o to mai ai. Tato me i mai, e se vaenga te fia saunoa, tato me i mai whanua i vaenga i au. Ele saunoanga lea atu le epa. Ele ilongo le leia i lau whaalongo longo. Ai mana ia le lau to e mai i lunga. Whaafonga mai lea tunu o nai kilipi sa o to mai. Ia, na watu leo sau fina ngalo. Iranga sau nganga le wafai uaika. Ma whaapea mai so se whangua, whaalea ngangu whangua kanga kai mga o yen malo. Ia, avi. E le se pule al malo. Ngal pōle mea wako singa kupe. Kongi inga i mea ngai whiole rungo le lele. Ia, avi le malo. Na ofisili e toi le whapea. Pe wha matau se toi ngā tangata lea tātou te toi mana o e toi whai matai tai o lea tunu. Ora ka ngaka a mga o ai kase i mai mea ko kingo rou a inga kase i mai lunga o langa pule. E wha o ngā aire pawa whan malo. Ai, mai mo mai vanga lea. Ele aí al malo, il lalo pula forma, al malo se deve, fa la rua e al memoria le se cavu, no fogo, ele fala. Le rana le passo pula forma e au ngi fa la me la ses, o fealo no forma a manalo e al malo, avelo al malo fa pula forma. Comi. Con e tu pe tu so mani me o lai. Sorry. Se o le fasilenga muni mudi a leo ke de fia. Ko kongi ku be ku songi ngai me o. Ta la fonga. Ama ta mai so fina ngalo le al tawa lango le pa. Ia ta me fele sunga ta fo ma yo tu la fonga. Ke le ko pe ku la fonga me la wa fa pe mai amanga el malo avelo. Ave nga kupe. E wa e ka ko o mare o le ba fa ro fo le makai. Kalkalongoa. Kalkalongo se o ngomodiel a inga fai ele alu pula le fape mangaro e malo avelo yo ke le ngala i kula fongo pe fakanga ko nga me mangaro malo avelo e ngo mo se kalongo pa wa me rar ku pe wa mai ni wa fa mai e fia ulu ya fa ulu fa mai ka lu su kara lu ole matu wa fa ma wa lungo le tu inga ta laso ya se sa mo mai ri ko kuma Le ai e tumu tele il whaalolo le swafatu le epa. Mai ia te au fo te iloele o matelaina. Ia o oke sau me le pa. I'm very patriotic person from le pa. But we have to discuss issues based on, I look at the holistic benefit I ka ngaka. E leo kai mi mua nge o whaalongo I sangonga whapea. Ale sunga ia le epa. This is not the first time. And I'm sure it's not the last time pia fa pia get you wa koe foi mai. But mangkua foi o lenga fi ngau fa mai e ia customary right. A ka koka ngofila ia ke or fo fa fi kauri so se ku ngua. Apart from North Korea, international law. Because international law ties the whole world to what we know the economy of the world. O le sa ngole sunga ya kulai pale nganga fa Samoa. E mala mai so se kanga ka Samoa. When you translate things like this ile nganga fa Pirkangia, I presenting I lumo United Nations. I'm telling you in makwa me kanga ko United Nations fa that's not what he said to us. He look after Samoa. O le winga la ukala. Avainga in mele kupu yang usila kamingi. O fela wali lifa usila in terms of treaty settlements. Awa me ye koe whaafoi ele crown. The government we call the crown, ikangaka Maoli, land. Why? The United Nations put a lot of pressures young Usila. Respect indigenous rights. Otherwise, your economy is just good as how you look at it within your country. Ke le yo le pawa malo o whakasi. E mawhainga leverage aia kung uye whai whakawainga. Ava pea ko ke pevol mele whanga Donald Trump. Ava pea ko ke whaiva inga ia o loala mai whea. We will tell these nations, awale kari inga ko o loa. Kala ngoala I mea ka customary rights. Pevol mele nga kam whai kula epa e avele malo si anga I ali ima whai pule. O a kongu lava cultural obligations amatai. Lo sunga makai. A vaiange a ia suafa o lo wafa suafa inga I o loa. E umaku le kingo, le kelua kingo ai. Ai so I fua mai per suafa si a kamar suafa le iataua.
O le wingo le kala, it's in line with what they say in the Westminster. Long live the king. Because le whaapea e oki loa, le kangaka le ka wa veso whalkaimingi. O ngā oki loa foi le marisuafa. But o suafa makai, they are the guardians of our treasures, including lands. O le mea ngā lenga lainga a ele ko wha i kua a fo iwa mawai a kui fia kausanga waru. Whaaku le whamasingonga, whangua masuafa. Aisea, o mea singa le akungu. Yes, e mawhainga ask le malo, o ngā olaua iei kula whongo pasia. But not by force. O lau ngalo wha o ila vea joa le vaenga lea. Ma nei o lau sau noanga wa turwa, ke lo le kala ea lai no le fia fia i le sau wangar kai kai lea. Toi play for lava wha mole antique. Anga i sera o fia fia jaru i upu le upu mana tala na whai. E ilang kala le la sau ngoi whamai. O le ma fuanga lea na pasia i tu la fono. A manga o loa si koe play for a whamole mole. Kei lea ia al malo, i lalo kula fonga, mga alo al malo se lele, whasa lalo a ame. Al me moia ele sa kau, mo mio whangu ele whalengu. Lea ranga lenga pasi kula fonga, i auangi whaala me lave ses, o whea alo na whangu a ama na olo i al malo, ave lo al malo, whakula fonga. Kongi. Avi whala inga. Ola officially whaalau tele a sa moa o poto mamai moa mai ai fisoani mai lau sunga le li i or foma i or tula fono. O se mea lea kau ke manga nga o in kako upale mia. E o mai e ka pasi ngi kula fongo. Awange i kako koe whaala ve lave ia kako mea ko kingu. Ai whao, wale upo mea ko wale, o le whao ele ngau i langor ngau i e sau ele i loa. A o le whao rumo maka o kako makua. Ki ngā maka mā kukua ma me a lewa mai mafu anga lea ngā whau pasi ai kura fongo inga ia pui ka kou ia ka kou mea koki o le intentional kura fongo. Do we need a leader like this again? O le whisiringa? Ai e whainai whalau tele wanga e eile kai e ele kung ule ele kai 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 minga i whapea umaranga intention and e ka oe ke ole upulenga race le iata o le intention because o i ngā e fuai. Was it a good intention le whau o kula whongo ma pasia kula whongo ngai mawhaionga se i mai ia whangoa. And that leader is Putin. Wakako i loa umar mele kupu o Ukraine kaimingi. Whaonga le force dictate mea ia ka se i mai whangoa, ka se i mai ele o Ukraine. Koe o mai lalo o Lucia. So, kali o lau fesili. I think o le kali o lau fesili le ka oko le malu le kungu. Yes. Do we need, because I don't, No from me. Do we need someone like that? E o aku koe whapea mai, le la whaasaula wala i bakul fiaso e avese i a ngaka i ka oko i. Whaidu ko whanga ma, otherwise le la o aku masingi. And those are type of dictations e le manga o mia i sa mor kaimingi. Because you know what? E kupulo mea wapenga, e ala kou o lango ngofo i whale maululunga, ma whaiwhai unga mai ko kongu opia. A le la kau whanga ai kua ingo i kua. Oi. That is a recipe for civil war. O le kala fo inga Jenny Shipley i le issue lea e ka mawhai ia David Seymour e whai le kaimingi le Treaty of Waitangi. You're actually invoking civil war. E le aimasi se senga, because o whangua, o le right o ka ngaka i longa whaasingo manga. O le mea laika oko e ko ala whaau ka ngaka, o kako umma o Samoa. O le si lea danger o le kula fongo lea. Wa i Samoa, lo kako lo lava me avel malo, whalo kilingo la wala. Whalo kilingo la wala, angi ulu mai wai, whalo kilingo la wala. A kongo ngā lea, i kako mga, a kula fongo lea. A mga ala malo e kipi longa kongo ngu. Daddy, because you know ala kula fongo lea. A mga ala malo e kipi la wala le se shortcut kongo ngu. O ngala le kupo e kaua misa ma sibol wala le kalngoi. Ma e yeile si me ku aku, forget about the roads. I understand le, le mafo fauwa pea whainga o wala. Mankua ele i suier malo le lua fe lua sifulu lua fluakas. Sa el polo ke lea sa ingalen ko e whaiwa yusu. Le wafu. Last week, one of my colleagues, o ngā iei kampangi ngi usila o lai whaia project i Pacifica.
and ole fund the banks. And one of my colleagues brought to my attention le launga ka avale sa ingalo avaku I Vanuatu. And it's elon ka avale milikeli. Ole winga o la uia va ai fa le kula fongo ma le va ai fo I, from a holistic perspective. These are the strategies. Slowly, once wa occupy any space la e manga o take over, then nga eselole conversation. E ka ke ko sa vali ya ko e uia kun me leva pe mai trespass. Ole mea foi lana nga ya kia o leanga wa lucky ya le vave me fast. And I think within 5 years it's not enough. Pa o ke fa fekai le afionga le sa fa piko. Nga uma whaka o kōr panemia, ku vai lua loka o whipolo ke kile vai usu. Because o le kau kalangoi whangua, pa mangkua iai inga kai whale o ainga. Mali. O inga le kau mawhai, China's influence in the Pacific is my great concern. Because o polo ke ki whapea wafu, malai wa lele, e whaingo fie ia sainga ngala ko kango fie take over. Ngai lor whapea ia wala. Wai a whapea ngila o wala. Ia, o kangaka sa moe, ilung kangaka ili loka. O lai kamia ku lesia wala alo whakar mai lesia wala. A whapea lola o wafu. Can you imagine whapea o aku le wafu alai ku mai lewa a kau senga? Can you imagine le aku le airport alai ku mai ia wale le kau senga? O le vaiaso fōling ke angei leanga sangi ai ele malo Australia ma Papua New Guinea. One of the biggest sports deal. 600 millions. E whai ele au fōu ale liki Papua. O le mela interested ia o conditions o le deal. O le kala Albanese, e le ma whai e Papua so se whai ngā māloa Papua in the next 10 years, o le deal lea, whai rako au liki a mai Australia. Pa e le ma whai o ngā kōko e whaia se security back masainga without longo mai Australia. Why? Because the concern Australian mele kupu le Pasifika. Ya senga. You come with good heart fape, develop ya kungu ulaiki. But at the same time, olai ele intention ikua. Nga leanga ko economy we take over. So ya ula pay ole intention nga lenga ikua whainga kula whangongi. E se imare awhangua ma mea ko kingo ainga. Ele ngaka nga kai whale o le wau makua, ma whangua lai ngofo ia inga. Pule e au mai e malo. O ngai inga ma whainga ka ua ku ia sainga. Let us talk straight. Because o le kau ke loinga o manga, our biggest creditor is China. Anga wha peangi e olpolo ke ki lea koru se lau mili unga nang kua whai vai usu. Ua ova ko male 50% e kako debt ia sainga. In terms of our GDP. Longo winga wo no mawai lo maleva no sainga e whai ko inga menga le whai wangok whai solomonga. O le wa makanga la umaila ko fika fo ie makulanga e o ngo whawha malo sieni vaenga o le tatou atu. It is se lau saungonga. Because these are strategies. Why are you building a military while you're not having any plan to use it? And it's all to counter ya America. New Zealand le ke ai sainga. In all honesty, le popole ya it's not a threat. Ya sainga. Australia it is. America, UK, makangaka. But whaingo fia ya sainga nga ka ngofia manipulate le Pasifika. Because the biggest ocean in the world is the Pacific Ocean. Malo whaftai. E sina au whapopo. Mana ia mata upu. E tasi alanga o le tatu. O le tatu fitu. O te mana a tako o le tatu mta upu le alanga o te ilo alanga o le vai aso whai. Uni o tatu por kalame. O le neito. Vai aso o aso fia fia. A e se vai ngati whapopo le mta upu le alau. Le kapasa o ale e whionga loia wa. O iman watu le singu sa kerengu wadi ai. Makori ele amia Vanuatu aska mai amia. Au vai o filongia ai ma sainga le ami. O longo winga o filongia ngai painga whapopo ele kai mea umaenga. Wake le kusainga lo kanka Vanuatu. So it's the same thing in Penku Pusamo. E pang pule le wafule. A makakulu ako ngile o sainga ko sosangi leo. A mako sosangi security. A umaenga le ami le me.
ia ile o tai au ia mala mole wai o mani fo tatu programe fe punga mai fo ia le si au vaenga fai mai a mama ele mo ele o au ia ilo la to wa mala matele tulanga fa international lo ele faina le tulanga na no fia pa mai lava ile va au na fanua iyo e o ke mingira ua makan ko yang o mai pula a matanto fa la po mai pula la ila to ale va ala na fanua lenga mango koi i nga ka yang o le fio ngo salolonga ono le tau fa mali nga va fa por kiki ma tulanga fa penana malanga fa tali se to ile va ai sala fai pa ulia lo male va human error ono le kapiteni paka sa mo molo au le se so nga nga fa malo lo le kapiteni e o fu se so enga le kapiteni le se men fa ye a o lea ua palasi mai le vaale nei vile palasi nga kayo o ai fo yo safa tafitoala safat a o le kanga kala fo ia lea ele imanga nga o feriso su le o matua itapisa mai lava le faingo se su enga tauna involve lem o e figa kausa ngo mai lo sungani le kausa mela ki se nga yelua la ga le kausa sao mai se si me ola ko furu mi ngar ka o va ai fa mango ko ka ko kasi o fakamala. Yes, kuku salilei. It is a public asset. O le vaa al ngā whangua, o le a seka al malo sa mua sa foa ia ku e Australia. O le vaa ale Wanganui, o le a seka al malo New Zealand. They both have issues in the water, which is a worthwhile investigations. E malia ia kia ula usaunga siaka. O ngā esa o leia, ia ke au. I think ngā mango ko le vaale ngā whangua ke le I saurunga I tauta ia but le ala ua pisa le vaangi usila le mango ko ngā kai whale o Sāwhaka. O le amenga le ave the same approach le vaa Samoa. And this shows the utter disregard a kangaka Samoa. Ia ila ko wolo ko kongi la fonga I Australia, ma le whaalunga o la ko kupe through their government. E kiftai le whaapea I a Samoa. O le masangi a kungu le ingi usila Australia, when you damage a public asset, you are accountable. E whailali investigations. Leo o whaalonga wa koe a makanga luenga al kapikengi le sa I le vaangi usila. Nga wa umali investigations. And o ke le I whaalonga po le outcome of investigation. But ele va anga whangua. Ele I whaias investigations. So ila koula ianga manga o lewa kama whainga blame New Zealand. Yes, it's worth blaming. And it's worth looking at investigate issues like this. But ole ku ole pressure ile whainga malo ole kaimingi. Why you didn't put that same pressure ile kaiminga leanga ile nga whangua? Ole afu ila le mea nga le go through ai the same due process le ko ke manga o ai e whaile wa aleangi usila. E ofo ila ile leanga o ngā kai whale. You know, why we're not applying the same thing? Malo whawtai. Ia, lea tau so whirangalo ni tatu tau runga le o tel fitu. Ole mea ngā ke ia au ke I maha whakere iei. E ele voice recorder le alwa ape ole walele. Me mumuanga le ngā kule au taiwa bese. Black box. Yo. Mai ka pokarama. Karsan kule au fionga olo. So e mai le voice recorder le na whanua. Po la men kupu o infa kongua o an kalonga fai kaimine. Wala nga le au mo kwana whanua ke longa la ele voice recorder po feo la e mpaianga mo. Ki rore ngā ngai. Pero ngā ke le fungi sem. Ai le penga ko ngā e kaunga retrievers ka inkaka e lo fai. Ai e fatu mantu o mi tau tele pisa kwai. A faila lana tu use me se fe. Nga fa longo marke mire a ver kaka kia. O foi la mau ba. Ja, na ole awala whaingo fia whai e ole request ia le malo Australia. E whaise inquiry. Because ole waa lea na whanualinga i ilan koe koso Australia. And o mea umale kong le waa alawe Australia ka mingi. Ta tauna tatou toi so e vanga lea. Ma nei o lo finangaro lo sunga lo ia. Ole ale whaia mea ia, o mokua manga ku maua lalo ai le afulilingi o kama whanga ua Samoa. Lai Australia. O e ono o whai la fonga, matitongi la fonga.
Ia, ai mese ole whaanga mai ia Australia. Ai pe ole ka alo ka kou o milionga pinka I kurs fukala. Ia, ai man ko vole vos kora le wango ia Australia wala fa sa mo kala. E ka wanga retrieve le. E unga oangi kalari o ngā me walang o sunga sa e kau mo warka kuku I kai. Awani sa wanga o whatever foi ngai ferro I va karasi. Ia wa o kapking ia. Par mi la me for vale. Sa lo kona. Alawa foi mai ya. E walang ala ila I ro foi mai. Kau kuku o re ko fusa lolonga ma ala. Amai. O lenga poroka ma ko sa lavat. O mo kwa feika kan ka awala ki kau pipi mai I korkoro ngai ka fua e kuku ngai ngaka. Vai, para mim kukuyuka. Vamos lá, nem amo, melhor só amo. Amai, ole e kele le papa mane amu, fo mai fa apiri e ngā kere koe o mai. Amai, fa apiri e ro I ngā wai kau kere koe o mai. Ol makan ngā kulia. Boleh angal ba apa mi? Ya kuelis kakoma. Copy. Can you repeat your last message? Copy. Copy. Copy aja. Makuai pi. E wala mana ya tentu mana amo ni fa po si kulani. Também foi ali tá lá lá se cadê ela observa ngai fo mai foi ele uma me Sevilla shot já. A me ver cá lá assim. E via malo ro foi fo mai pe o. E foi o que te fo mai. Ne via ka pa kasi lau de fo malo. E via ali foi ngai fo mai pe o ko. A me ver que se quem que foi ele ngaru kau banga tingkaringa pesiri de pinyo nga mga onga kuma. Se le pa ya kuya le pesiri ku yai. Ya wani vai ngai te tau wa yona tutusa foi o so ma tangata lo ato to maris. Ai fa mai. E ai foi ma ku fa lo nga. Ku sa mercari mga kulli. Tawaro ngar por kalam tau taya ele nei va ngona fiafi. Ngaro. Ma tau por kalam le nei le nei tau sanga. Ia mala uso ia aka ungen ngi ka usanga pe fia se fulu masinga ai ngare luar ko ru ia soka ko filo e boile ia ile tau sanga fo manatu ia momolini o lo fa anga o kirisi masi walanga io e mala tau sanga fo wa le sika ko filo inga tele swing o tatu por kalame mar fasolonga por kalame ola ia ai tu mau pea le tatu por kalame ni ona swing ia na onisio swinga te tele fo ile ia e mesio va enga o po ino tatu por kalame la amaton tatu fanga solo e tatu fans ai watu na vanone la sunga ka farai mori foi ono fanga wata mai tima ya mtulanga foi oh bana ngor ka malo makai van watu oi ko foi ile nga makai oi foi Nimre Nimerota po herota ya fasa mo Nimre fasa mo Nimaro Ole tuone la. Ya. Malo. La kai nge viafi mar fa fonga sa mo yang kupu mo ngai. Mo fongi e bango fa mo nge ko Christmas e denga kai ai ko mo mai masang. Ka ko fans fo mai la ko ka po yer ka ko pokara mai ya so mo le ba yaso. Nga show antio so fo pe ko kasi ya pesi Brisbane Gold Coast. Ya. Mo nge Christmas e lo fa ya ko mo pa nga fo ko langi ya sia nga ka ko wo mai ba pa a ma se ya e ka le sia fo ya ka ko wo ela o sidin ka fa ka kama ya si fa ai onga o ki rora ya eva ngo ai mai le fa mo le fast o wala mo pa u le ka ko ki ro ku la fa so ma par mi o le menga no fa ko fa ka ko fa so nga la o nga lo ki la ngor ko ke lo ka nga fa siri por ha me ko ki a ko lu ku la ka lo sa ngi ma le lo ya ma le ma par mi yo pa lo ka foi ka le al fon fa la le sko fe ai o se vai ka o fo langa e fangi le sa mai ka uma ka le kai mi la siri le vai me di pe wa sa fa e ngo fo lo o ga ko i wanga me le pa mi ai mo fo
Olo whakar se umaru siring kali lole. Le ngata le whamnga Christmas. Ia. Ai mo whangia bango se i. Pai si kau kama ika, au whakerea, sin kama ikala lawa. Langa o kere ngaka ofisiri. Nanga lea nga kilo oma Samoa. Ko iki a kore koru ku ngā rua karunga marpani. Ke lua i loa le whaalawelawe le i loa fisiriman me le manga o le kunga. As lawyers, there's a privileges. You cannot disclose anything you discuss. So, whainka ia, mai mako hoi, wangalo, Wangalo. Sa ora karinga. Sa ora sa ora. Sua mai ko. Ave mekala sa mako. O me nga fa supo mako. Yo, ole me kau. Ye ke ola vai. O ke di filo pa me ngala karango ai. E kau e ke o mo la bango le fionga loia. E fai se la kala umila ba mar pa. Ora vai nga no vai tuna le. Vai kau akalo. Yo, akalo. Male yo, le mo se no mo le. Le mo se kai mino vai joy le fionga sa fa pito fa pe. Ya. Ore, le ya. Ngai ngo wa ko o kau le fifia le palmi kaka ko poa. E vai me le karango mo le fionga loia ai mai. Pa ora vai nga no tau uilo. O le o fifia fa fonga le sa fa pito. O le fa makala sunga ya sauni. E tala ango tula e bai. Ya, fa yani nge ora fanga ni. Ya. Le mako ingalo ya kia umaka wanga ngalo. Ya. Mai ele recording afo. Ai fa yani nge vango eva koia fa mongianga molkilis masima ka sanga fo i wo pa nga nga fo leo ai nga ma me mai so se vai nga ngila lang. Fa ftai lango fa ftai fo i fa kiu. And I also know for ilako ele o kukusaka ko langonga maka ko mangaku issues for you o lo ka ko fasoinga. It's okay. It's okay. We all have different views, but ya kia o e ka wal ka ko va yanga iluma. Po le ale nga o ka ko mangaku le yer ka mingi. Mo se le lei mo isi nga ko pulanga le au mai. Ya famangu ya fo ile ka sanga fo yo inga Samoa wherever you guys are. And wishing my mother-in-law's a belated birthday, 74 years old, Eleanor Fuimono Leipen. Malo whautai. O mawai lea wanoa ma tau te whamanuia tui fo i ui wa tuana ia tuina ia so lea sa soifua o le tina o le sunga ia Elvis Molly. Ia ila loi Wellingtone, manuia tele lo wasa soifua. Ia mai a mantou nei il proklame le tau te ia e sauni ma le sunga ia le a taua. Manisi lava o tou, ia, whakpopo toi me sau whamnianga le Christmasi, ia, maua se Christmasi fia. Fia ma whai tete. Awa fo ile so na nau, ai uma e ai, ua le ma whaina e toi aveina lau ta avale, ile tau sanga fo ua se ilo leisene, a e tau ma whaava, awa le whai e fua te nā ma whanau, ma ua fua le a mia fua le misa. Ia, manuia tele le aloa tu Christmasi mo stau sanga fo manuia le alofa mananga le tua ele fo ise fai vai asa ma se mau. O le asa mātou ngangana, o le asa mātou upu, ia, ua ba o papa ma le tau tamali i lau whaafonga maua, ia vea ia le soifua mai o le pepe. O le pepe o le Christmasi, tātou te whaamangaloa iai, ia, ma lafo iai fonga va tele, tūlanga, ia, ma masenga, o le tautua, le tauta iae ma le tautua, le Blue Wave TV. Mata mai lava na mtango le tausanga se e pa ia maile nei vai yaso. Ia, taurunga le aso tau, bokala mwhai wai ono le mātou whaatofa, ma se mātou va se tonu ia stofi te tasi. Soifua, ma ia manuia le nei fiafi.